mo pele ga go beile di container tse dingwe ke no bona dingwe droilo ditlou go diagalang mo mongaka motheletši a ntša go file tsebe ka tsela eo ka kapa ya radio ya ko go leboge le motledi wa lenane go le lafišentše kgolo le professor Moremi ba ba rego se re tharolo ya mathata mo ke swere di-product tše di tšwang ka kwa kong tša baroka ke swere body butter ye e šomago jwale ka ge batho ba ba tshwenyago ke baloi batho ba ba lalang ba sa robala ditoro tše mpe digagabi tše di fogobang ka gare ga gae ga lapa bošego le mosegare o swere body butter ye ke ka moka di a tloga e loketse ntho e bitswago lephakama bana bešimo ge ile re botša mongaka re no tše di leng ka mogare ka mo ke digwere di thuša batho ba be le boroko jo bo botse ge ba kry-ile body butter ye yona e kry-agala ka makgolo a mararo e le go tiranete ka sekgopa ka kua tlong tša baroka a ke feta go yona ke swere ora cleansing oil ye e tšwago ka kua ditlong tša baroka ye ke yona e tlemololago dilo ka moka e ngwadile gore blockage dilo tse ba di blockileng ka sekgowa ka sepedi gore ba di tlemile jale ge go rekile ye o tlola le ba bana ka moka wa tlola le ba dikgwebo kotlana le bana ba dikolo gampe le mmogo le matitšhere yona e sepela ka 800 rand magolo a seswai ka sepedi a ke ketimele ka mo ke swere sesepe se se nago le sontela le sona se tswa ka kwa ditlong tša baroka bana bešong tlogelang go balabala e nna ke na mmereko e nna ke na setene e nna tšaka dilo ga di ntsubele tšele tša mfa taba tše di kry-agala ka kwa tlong tša baroka ko o kry-ile sešipe seo hlapiša le bana ba tšhelela ka moka ke go botša nnete ye e phelago dilo tše di legit ka sekgwa ba re ke tša nnete go di kry-ile ka ko tlong tša baroka re na le combo go di tšea ka mora di le tše tharo ke 1.3 mare ka o tee ke tlhalositše ka re body butter ke 300 ora cleansing oil ke 800 then foam butter le ikhumana fela ka 200 rand ka kwa ditlong tša baroka nna ke le nna mokone go tswa ka tlong tša baroka re bapatša ke re la fatala le boe fela šiabolela right ke go lebogile mokone a re tshepe gore ka nnete ba tla go
a gomme a ba gorogile tšoutša baroka o gona fa balle ba rena a ba gona fa a gomme o gopale gore a la bobedi re ile ra swara taba ya nkgekgelene ya setutla fa mo e lego gore a le kgarebe a go tšwa gona ka fa ka diteneng tše dintsa ka mo moraga motse community radio a le le la teponaga tša gona fa e le ge le tepelaetša le lla a gore le ile la ba le mathata a go phaiwa thetho ka kgang o hlalositše ditaba tša gagwe a go felelela mo e leng gore ba bangwe ba ba theeletše ka dikomente tša bona ba ileng ba tloga ba bontšha gore go bohlokwa kudu-kudu gore go tle go kwewe lehlakore la bobedi la lesogana le e le gore le phariwa kapa go latofatšwa ka molato wa kato le rena a re ile ra ema ka mogorileng ra ema ka gona go leka go nyaka information fale le fale mabapi a le taba ye jole a go bolela nnete ya mankgonthe di a kgokgo nnete ya mpopota yeo e di fetlago ka moka le kgono le taba yeo magagešo a re tšwetša pele mo e le go goreng lesogana le latofatšwago ka molato wa kato le gona mo diphapošeng kgašo go tla go te phetolela godimo ga se se boletšwego ke lekgarebe ka la bobedi gona monana bona ditšeng tše kgolofa ba gona gomme re tlo mekamekana le yona taba ye go kwa mahlakore ka moka le gore na go diregile eng gomme wena o le ko gae o tla no re o ekwa ka mo wa no fetoga moahlodi gore wa bona mo gona go ka be go diregile se go ka be go se go a diragala se gomme ga gone molato ge re fetša ka bona re na le balli ba bangwe bao e lego gore le bona ba tlile ka ditlaišego tša bona ka mo diphapošeng kgašo ba gona ka fale ba letile gore re fetše ka ba bapele ke moka le bona ba tle ba teponagatše go rola ditlaišego tša bona tšeo di ba tlaišago gomme ntle le go senya sebaka ke kitimela ka monago professor moremi go mo fa sebaka se magagešo gore a tamiše motheletše go lela kgauseng matheletšo ga le gona professor a ke go tame malome ka kapa madume mabotse a go tšwa go phatlho mošou le diatla a ke go dumediše malome tšatšing le la lekgono bošegong bo ba di-20 ka kgwedi ya bo-6 ke go tamiša mmogo le magoši a gabo rena bokgošigadi batseta ba mošate batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letama ba gešo magaeng mo le lego gona a re lebogeng thekgo ye le re fa go yona ka mehla le ka matšatši tsebe ye e lego gore e phela e theeleditše rena bošego le sa robale le nyaka go thuša meloko ya gabo rena ke le lebogago menagane magagešo malome ka kapa a ke tšea sebaka se ke tamiše balli ba rena ba babedi ba ba lego ka fa ke kgaetšedi wa rena wa maloba we e lego gore o tlogile a lela sello se segolo kgaetšedi ra bona gore godimo ga sello sa gage se segolo a re seke ra be ra boa ra senyatša a re sešale morago magagešo ge le ka gopola gabotse ka ge malome ka kapa le beela yona re bile le kgaetšedi maloba mo e leng gore go ile gwa fetša go tswelela taba ye e lego gore ga se ye botse ke ya reipi magagešo and then ra bona gore taba ye re šale morago ye e lego gore e sale e direga ka 2023 ka di-26 tša october kgaetšedi ya rena o re hlaloseditše gore tiragalo ye e diragetše ka october ka di-26 ngwaga be e le wa 2023 e lego ngwaga wa go feta and then case number ya gona o tlogile a re fa yona ba re ke 2023 ya ba 275 ge ke gopola gabotse and then ba re ditaba be di swere ke tata gore ena ka kua stationeng sa ka mola Denelton so re bone gore go bohlokwa magagešo gore re se ke ra kwa lehlakore le le tee re kwe mahlakore a mabedi ao e lego gore re tla re ge re a theeleditše bjale ka bapei ba pitšatše kgolo le lena mo gae and then ra tla ra tseba gore taba ye re a itšea re e šuthetša pele ka mokgwa wa mohutamang re se ke ra no itšea ka mokgwa wa gore re kwele lehlakore le le tee ra ba re šetše re kitima re ya go ka kua meagong e methata ya difolaga
tše sego tša monyanya e lego tša go šireletša naga ya gaborena kgaetšedi aka a ke go dumediše le kae abuti a ke go dumediše le kae ya le ka apara di-headset kgaetšedi kwa ga mang kgaetšedi kwa ga mabogwane mabogwane mang mabogwane re neile kgaetšedi yaka o re boditše taba ngwanešo a senke ra inyatša jwale ka banna ba e lego gore re apea dipitša ka mehla ke re gapeleditše gore taba re išale morago a ke re o re kgopetše re tšere magato a gore re ye go inyaka gore e tswa kae ya kere ke ya kgopela kgaetšedi yaka o šireletšegile a gone wa ka go dirago selo re gona ke nna le malome ka kapa ka mo re thoma ditaba fase wa le nna le wena ba theeleditše ka kua Denilton police station ba theeleditše di-police station ka go fapana ga tsona di-agente di-lawyera di theeleditše di nyaka go kwa nnete ya ke kgopela gore o bolele nnete a ke kgopela go thoma ka gore ngwana gešo o re go diragetšeng ka wena ba go reipile ga ngwaga mang ba go reipetše kae ba go reipetše gae e be e le nako mang ya mosagare ya bošego ya ka masa be e le ka bo magareng ga 1 le 2 okay mpotše ditaba jwale go thomile ka go diragala eng ya ke nyako tseba re ka yona nako ye o e balang o re be e le ka 1 ya mosagare go diagetše eng re be re ile ka pela sekolong ya gomme ka fihla gae re fihla gae ka apara sport bra le pentikana ka tša mešhini ka tša mobeleng mo ka tša legoga ka la mola lapeng gaga ka dula mo lapeng ka bala bukeng gomme mošimane o be a feta a ndumediša ka modumediša gomme go fitlhela mo a tlompotšišang gore go le le maamogageng ya gomme nna ka mo fetola a re babuti ba ka ba gona gomme yena a mfetola ka lela gore babuti ba gago ga ba gore ke ba bona mafuleng ka ge a tsebe gore babuti ba ka a ba phele gae ba phela ba le mafuleng ya gomme a tsena ka kwa gae ene deilela mathomo a tsene ke tse ga go botiša gore bo a butia go ba kae go botiša le le kae o mputiša a sa le strateng a batamela go tsena o go botiša le strateng a batamela go tsena okay mola gating mo ba go botiša a le gona o be o ile kua gating ka sports bra le yona underwear ya gago o se o apara gabotse mo e leng gore a go napa go kgatlha gore mosadi a ka ra se apara napa batamela gate o ile o apere jwang gating alright then go diragalang re kgopela le re timela difounu magagešo ka mogare re kgopela le re timela difounu mmagorena founu a enyakege ka wa ya gating o apere jwalo a gona molato kgaetšedi yaka wa diragalang mola gating gomme a tsena mole nna be ke batametse mo gase le mo be ke dutse gona diteneng mo bo o dutse gona diteneng ke gausi le gate a se kgone gate sone o ka se re ke gausi ka se re se kgone alright ya gomme a tsena mo then ga fitlha ra dula gona mola be ke dutse gona ge a tsena o tsene a thoma ka goreng o tsene a thoma ka go mpotšiša gore o dirang mo gomme ka mo fetola ka re ke busy ka ga wa re wa bala wena le yena le be le tsebana le tsebana jwang re tsebane sekolong ka batho ba ba tsenang sekolo se sekolo
jwale ka ditšhomi jwale ka ge e no ba motho fela o mo tseba le dula mo go tee le tsena sekolo ka moka le tsebane ka mokgwa mokhutama alright e seng jwale ka boyfriend e sego jwale ka mogwera ko go kwile and then ga tsena mantšu a gage wa mathomo a reng go wena o mpotsitse gore ke dirang ka motsa gomme a mpotsitse gore ke apere ko ka ba ke a bona ke apere lešila ka re ke apere lešila gomme a mpotsitse a re tlaobo e re ke bone a se re ke molaitša fase ke molaitše mo godimo fela mo ke apere gona sport bra o be o apere lešela and then a re ga ke bone and then ga a re ga ke bone o bolela le sa le kua thokwa gating o goba o bolela le le kae gona mo diteneng ka montle mo le bonang ke motho mang kapa mang ka mo be ke dutse gona mo be ke dutse gona lebaka la gore a be a tsene mo gating le be o mo ishe mo wena go wadile le go go riagetšeng mpotse gore go sepetse jwang gore a šala a tloga gating a e tla go fihla mo bong o wadile le go ga gona o ba nya kompone gore ke dirang a ke re o tsene gating and then a re ga tsena gating wa mo dumelela tsena o mo dumeletse alright and then wa go mmontšha mo wena o wadile le go and then a re ga fihla mo wadileng le go ga reng wa re o dirang wena and then yena a reng wa molaetša sports bra okay and then ka morago gore a bone sports bra reng ga go reipa a ke re o mmontšha sports bra a ke and then ga bona sports bra a fihla a no go reipa ke re ga thoma bona sports bra gomme a tepatameka mo gaufeleng ke tselebe le dutši goba be le emeletše and then a tepatametša ka mokgwa go emelela e tla go wena goba a tepatametša ka mokgwa wa go šutha goba ba tepatametša jwang a šuthela mo kgausi le wena and then wa mo dumelela gore a šuthelele kgausi le wena o ka ra re sa kwala ga botse ka mo okay o mo dumeletše gore a batamele kgausi le wena and then go fetša go mo dumelela gore a batamele kgausi le wena a re ga a fihla mo kgausi le wena a šetše go batametše a reng o batametše mo kgausi le nna gomme ke mo a thomileng go phatheto ka gang mo gona ke rela re ga a se no batamela a dirang a thoma ka go dirang thoma ka go swara o thomile ka go dirang thomile ka go nswara a go swara mo kae mo matsweleng mo la mmontšhitšeng gona a thoma ka go swara matswele and then ka morago gore a go sware mo matsweleng wena wa reng ka re ke eng te o nyakang go e dira a rawa ke dirisile gomme ka re gomme ke mo a thomileng a nthiba le molomo bona a ke re go swere matswele and then a go swere go matswele o swere letswele a thiba molomo o thomile ntshwara letswele gomme ka morela ka re ke eng te o tryang go e dira a re ena a dirisile gomme ke bona motho šetše o nthiba molomo ene ka gore lešela lela be ke sa le tle mathata nako nngwe le nngwe go ka kgonagala gore lewe a re bolele ke matsogo a mabedi šia le letee le swere
mo letsweleng le le tele thibile molomo and then go tloga mo go diragalang go tloga mo lela na ne le sere letswele la tloga mo gone e le tlogala ya kae la go yena borogong la ya borogong ba gage a dirang ka letsogo la gage le le tee mo borogong ba gage ke gona mo a thomileng go nreipa gone a se bera fihla tabeng ya reipi a ya borogong a te tlhobola yena okay and then go diragalang gomme ga ya borogong a thoma tetlhobola yena ka gore šela le la ne le sabela la bofega thata gomme go ba easy gore šela le la le tloše mo gone lešela lawa la gagwa kere and then ge lešela lewa o šetše ka sports bra and then le underwear and then go diragalang ka tše di šetšeng mo mmeleng wa gago tše di šetše mo mmeleng wa ka sports bra a ba le naka gore a se hlobole then underwear ye o ne hlobotše gannyane fela ye ya gago gannyane gore a kgone dira nto ya nyako e dirang gora gore o dirile tiragalo ye o se wa hlobola underwear wa mo dumelela le go sena nto nka e dirang ke nyako no tseba gore o mo dumeletše gore a e dire okay a wa mo dumelela ne ntlhalosetše mo gaetšedi yaka ga a dira tiragalo ye o ba swereng ba swere o kape thipa tšela tše nnyane o kapie o ntšhitše nako mang ka gore a kere letsogo la gage le le tee le swere matswele letsogo le le tee le pipile molomo ene le ge le tlogala ya borogong ba gage ene le la šala le pipile molomo akere and then o kapie o ntšhitše nako mang ka gore ke kwile gore go thoma mola a sanka wa bolela mo e leng gore go ntšhiwa o kapi ke nyako tseba gore o kapi e tswile nako mang e tswile ga a fetša e tswile ga a fetša go robala le wena okay o robetše le wena ga kae gabedi le robetše la mathomo and then la rage le fetša la dirang la dula fase la swara ditaba ra swara ditaba a kere o ile la mathomo dikwi tša monna di a ema and then ka nako di eme be le bolela ditaba a reng mo go wena re sa bolele ditaba ne go riagalang a kere o ile la mathomo dikwi di a ema ka nako yeo be go diragalang kgaetšedi yaka o dirile la mathomo ga fetša la mathomo na a sa ntswaletše molomo then after la mathomo ke ge a ntšha tipela ga re o se ka rasa ka gore a ntšhošetša ka gore ke se ka rasa gomme ka homola then ebile gore a tla bušeletše la bis 2 a sanke go mtšea nako ga a bušeletša la bobedi ka gore ba se a hlobola selo gape o bušeleditše underwear ya gago e sa le gona mo go wena goba o buile a intšha o ra gore underwear ya gago o e hlobotše goba o bušeleditše gape underwear e sa le mo go wena o sa le mo gona and then ka lebaka la gore ke kwile o ka re lotše di diragala mosagare ge o bona gore motho o go dira lotše o go dirile la mathomo ke eng e go tšhabišitšeng go goelela before a tlo ntšha o kapi before a ntšha o kapi a sa tšwa go dira tiragalo e ke eng e go ganeditšeng gore o goelele nna nthibile molomo beng ka se kgone go goelela okay o bo o thibile molomo o berekišitše protection ka nako ye wena o mmontšha sports bra bo ra direng after go bona sports bra nna be ke sa ra dire selo ka gore ebele o mpotsišitša re ka apere nna ka no molaetša be ke sa nagane gore o tlo dira nto a e dirileng nna and then ge wena o tšea motho o sa mo tsebeng o mo iša ka lapeng mo wena e le go khuta mong le sa boneng ke batho ebile e le lesogana wa e bo dira ntho mo khutong
bo motshepa ka kang mo ileng gore o no tšea motho e leng mathomo a tsena ka ga geno wa mo tšea wa mo iša plekeng ye e leng gore ke khutama banna motho be ke sa motshepi be ke sa nagane gore o tlo e dira nto a e dirileng ka gore o ka re wa lebela sekolong motho mongwe le mongwe ke tšhomi ya gago phela le batho ba bangwe kwa sekolong ga botse motho mongwe le mongwe a ke tse gore ka e bea jwang okay so lang ka sa be wa tseba gore ka e bea jwang o tlo no tšo nagana kgaitšedi yaka ke kgopela go botšiša potšišo ya mafelelo ke fe malome ka kapa sebaka lebaka la gore wena o apare sports bra le underwear o thibe ka lešijana fela o bo ye go fihla terateng o le motho wa mosadi ebile go be go tšwelele monna a go bone o bo o e direlang ntho eo go be go fiša tšatši lena so ga go fiša lena basadi a le apare nka se re sono ba tšatši lela and then ge go fiša o se o apara o dumelela le monna a tsena a ya go dula le wena go bona o se o apara okay o ka pia intšhitšelela mafelelo o dirileng ka yona nno ntšhošeditše ka yona o go tšhošeditše ka yona nna se nka dira something ya go gore eng go batho ka pjantse ke ya go leboga malome ka kapa ke kgopela no tshelela ka mo ke fetse ke tle go fe yona ya ka mo a ke go leboge prof ke leboge balli ba rena ba letšatši la lekgono mo e leng gore taba ye ga se emsa e thomile ka la bobedi ya fihla lekgono mo e tšwela go pele gona nna ga ke ne diputšo tše dintšhi prof mohlho mongwe nka no be ke ne le potšišo e tee kapa tše pedi mo go kgaetšedi ya rena mo kgaetšedi ya rena o na le bokae 19 years ne this year ko dira 19 go ra re o sane 18 ngwaga go feta ge tiragalo e diragala bone 17 ke fapantšhedile ngwa go feta be ke ne le 18 cause e dira tšere 26 october ne ke beteile ka october and then statement se o se ngwaditšeng police station ngwanesho o ile bone le mengwaga mekae according to the statement sa maphodisa ke sa maybe a sa go bola ka re ke tšere ke ne le 18 or 17 cause nka re ke ba boditše ka re nde ke ne le 17 kilo 10 18 ngwago mara ke nagana ke tše ka re 18 and then according to statement sa maphodisa seo se fileng ko police station ne se bontšhitše gore o be o sa le monnyane kudu o le under age and then sa bobedi on your statement se o se fileng maphodisa ga sa bontšha gore go bile le thipa ye e tšwele go ga wa bolla ka yona ko police station ke ya rereša ke boletše ka yona o boletše ka yona all right moroka ke a leboga ya a ke leboge magagesho e re bolela ka rape re bolela ka gore o mongwe motho wa sepela ke bona ka mola dikgokaganyong tša leago ba ne go tšea gore ke gatelela sesi ga ke gatelele sesi ke nyaka go kwa nnete ya ditaba ke ya go a buti jwale ke botšiša sesi potšišo tše ka lebaka la gore di-case tša go swana le tše re ria dinyakišišo case tša go swana le tše re dila le tšona ka mehla case tša go swana le tše magageshu monna wa sepela a tsamaile ruri tšentši ke tlo di bolela gabotse ge ke fetša tšentši ke tlo di bolela ga ke fetša ebile ke tlo ntšha le statement se sa maphodiseng se e leng gore o sese o se ngwadišitše and then re se compare le sa rena a ke gatelele sesi ge re tla tabeng ya dipotšišo a gone gore ka taba ya mokhuta o re ka botšiša potšišo re e papatletša a re papatletše taba re nyaka taba ge e le gore abuti o reipile ka nnete abuti santše a tsamaya ke rela gore ka dikgokaganyong tša leago ba gopole gore fa re bereka ka molato o e leng gore ge go ka kgonagala motho a ka tsamaya a tsamaya bophelo ba gage ka moka ke bolela so ka lebaka la gore go na le molao o mongwe o amendilwe ka 2007
Sexual Amendment Act 32 of 2007. So ha o ka e bala ga botse e tlo go botsa gore ntho re bolelang ka yona mo a se papadi magagesho. Ke sa go tsena ga nong ntle le mo prof mo ke nagana gore motheletsi o swantse a kwishishe gore gohle mo motho a nyaka go thusha gona go ba le diputsisho go sa kgathale gore di tla kwagala di le jwang mara diputsisho di swanetse di be gona gore go kgone go kry-agala dintlha tse di tlhokagalago a kere go a kgonagala gore abuti e ka no be e le nnete a katile sesi ene ge e ka ba ka nnete abuti o tla ba e dirile ntwewe abuti o swantse a e toronkong ge go kgonagala and then ge e ka ba sesi o be a dumella a kwana le abuti ba dumellane ka se ba se dirileng mohlomongwe ka morago ga tiragalo and then go ba le mabaka a gapeletšang sesi gore a dire tiragalo yeo gore e bonagale jwale ka kato sesi le yena o tla be a sa le molato ene e tla ba thuto ntwe gore masogana a ra a swanela go tephaela dithetho ka kgang re a fereya and then le ge re ne le makgarebe a rena re nyaka go tsenela tša thobalano le bona ge le kgarebe le ile aowa ga o a swanela go le gapeletša le ge e ka tlho e llagago so batheeletši ba kwešiše gore putsišo ye nngwe le ye ye re e botsišang re nyaka go hwetša kapa go bona gore na gabotse nnete go ka be go diregile eng. Yes Thobela abuti ke ba gamang Sello Malapane ke ba gamang Malapane Sello Malapane Sello o na le mengwaga me kae 20 years o na le 20 years wa ngwaga mang 2004 wa 2004 ne okay wa motseba uso ke a mtseba ke mang 39 wena le yena le tsebana jwang ne le motho le rona le ena be re ratana o ka hlabosha lentšu o ka ba re thagile kudu o ka hlabosha lentšu o ka ba re thagile kudu wena le yena le be le ratana nna le ena be re ratana le thomile neng go ratana wena le yena ka bo April ka bo April be le gona ke thoma go motseba ka bo April ge le botsana gore le a ratana le be le kae re thomile sekolong le botsane sekolong all right abuti ke kgopela o bolele nnete e diragetšeng lenanego le a re nyake maaka lenanego le re nyaka nnete fela wena le auso le be le founelana nna be ke tseba sena foune go le go founelana be re sa founelana nna re ga nyaka a romela motho nna ke monyaka ke feta ga ba itswantšhala morago na ra go nyaka a romela motho ene le wena go monyaka ke kgone feta ga ba mpona ntšhale morago okay botša nna ditaba buti mola la thomang go ratana wena le yena le bonane ga kae more than by 10 le bonane more than 10 times le bonana le kae bona mo re bonana maybe le ge re ya sgela re kgone ka moka sometimes re wa ka moka sekolong okay batametša microphone o mo wena abuti more than 10 times ne abuti mpotše ditaba wena le sesi le robalana ga kae nna le ena tšatši le robana ebile tšatši lona le answarisitseng ka lona okay tšatši le wena le sesi o tsenela tša thobalano le sesi be e le dikae be e le 16 tša October be e le di 16 tša October okay nako be e le nako mang
beile fruku ka bo ma 10 beile forogo ka bo ma 10 eh go diragetšeng gore wena le sesi le tle le šale le tsenela tša thobalano beile fruku ke sala ga ke jo hlapa then abuta ka fonela mole le gore ke tle ke tše di shiba molo okay fine ke hlapa go nempa mo wa ka wa tla wa nketela a fetše nketela ke mtholo re bana go rone go tsama le nna molo a rajo erejo o tse re na a dule gausi le gae strata sa gabe se gausi le nna e ke namella ke ya godimo o tswa ka mo go neng ditena gona ka mo reng yena na batlang o tswa gona wa mpitso re wa kae ke ra ke mo molong wa mpitsa ke a batamela e ke batamela ke go tse motho wa pere bra wa pere penti wa pere mapele wena o bo tloga kae o ya kae go šala o tlo fihla ga gabo be tloga gae ke ya molong bo tloga gae o ya molong ge o ya molong o feta ga gabo be ke sa tswe ka strata sa gabo go tlile jwang gore o tle ka strata sa gabo o mpeditše o go biditše jwang ka gore gane founu a wankere a se gole o ngweletse le šiana ka metse me kae mme ba 2 or 3 o go goeletše o ngweletse ga kae a bile ang boletse se ba go no tšega te ka break a re tla ka boela morago o go goeletša o sa le ka gageno go ba tseleng ke le tseleng alright ge o le mo tseleng pele o tsena ka gare ga gate ya gabo go diragetšeng ke motsisitse dipotšišo go netse le gore ke motsise tsone gore ana go diragalang wa bere ka mgo cause le nna ke bile surprised ke bona motho o mmotšiša le le kae o sa le tseleng be re le tseleng ke iting ya gago be le le gating alright ke mo check ganeng go direga bang wa bere so cause le nna ke ba surprised Yeah. ke makala motho a mpitsa bere painti le bra le shira le la go sefela so ha le fitlhile mo le mathekeng a mbotsisa so o rai na jogo no ba ile re go go bojong ha ke dena fetjong ha o mpotsa ka gore na o sore ke tla la ga bo ile re a ba beya o nya ke mrekele kota le khuku o haka ke yena le sa le mo gating ke yana bilang we kalmi a welcome ka haka ya dena fetjong welcome ka haka wan kisa mala gating le bile sometime ke mo jikera a re ska kisana mo gating ya no re mo la khoni re ya khoni ya gago le kisane nako e kae mo gating maybe ma 5 minutes maybe or 10 minutes then from there at mo gating ra ya khoni ya gago re ntse re le khoni ya gago ra kisana le gona no go be le gore mo khoneng khoni ya gago maho ke tsega le kisana so go na le batho ba ba sepelang mo go ba a gone motho go ba gone batho ba ba le bonang go ba a le bone ke motho ntwe le dira le ne le nnoshi mo ileng gore batho ba ka dintlong a gone ba bang ba ile gore ne ba le strate ba le bone nna ke ne ba le ka metseng ya bona okay ge le fetša go ya khoneng le gona la kisana re fetso kisana mala khoneng go tla le mo ile gore yena mbotsa re ntšhale ka morago o tsena ga gabo okay fine go šala ka morago ga ke mšhala ka morago e ke tsena go gabo ke fihla go khotsa bile legoga o bile le msamelo okay ga mo dudula fase wa patla mo bula dirobe mapele ganyane o kreya o tsena ka gagabo ge o tsena ka gagabo o tsene kae ka ntlong ka ntle o tsene kae bogole ka montle like tsene ka jarateng ke tsena ka jarateng ke gotsa go ne ditena ka montle ditena tše a di a širela ka mogo mara di ne di širetšenyana ka mogare ka molobele I mean legoga le msamelo okay from there and then a re kwane ke o bone legoga o bone msamelo ke eng ngwe yo o e bone mo ye nngwe ya like e beng e le gona mo a we mo be se gona bo sena selo dibuka be di se gona mo awa okay then aya fast a fithu fitla fast a we drop ya no ka ba ne be ile mtelo rena le na raratana a sanke ke tshaba le gore nka ya go yena go fast awa ke a fast ke fitla go fast go re sa no kisana vv ene re ntse re kisana go tla le me le gore ba no na le na re ra robalana then from there o tla le me le gore ke mo tse ke re ke fa mtwana ka ga bana ne o runya ka go ta le khuku e re ke jike molong ke tla re ke bo tlangnga change mapele go tla mo ileng gore wena le yena la robalana ke mang a hlobotšeng o mongwe se se hlobotše ke mang o hlobotše ke nna o mo hlobotše ka moka ka moka ka mohlobola le mo hlobola ke na botše dirope ena botše dirope wa bere paintang paintele ga no pusha ga ngana okay
all right, and then o robetse le yena ga kae? I won. O ka re netefaletša jwang gore o robetse le yena ga teng? Go ne le bomme ba ile gore ba re bone na o ke rentse re le gating re khisana le re tloga gating. Ke ra nako go le wena le yena o ka re netefaletša jwang gore wena nnete o robalane le yena ga teng? Ka netefatša jwang so? Ka re netefaletša jwang so, like ka nako ka gore nyako no tseba gore wena like kore like re fe di-point tša gago tša go netefatša gore thereso wena o ile ga tee a wa ya gabedi. A wena ke ile ga tee re ile nga re robalane mme boma 30 minutes 20 minutes then go tloga mo ka ba re fetšwa para ka roma le yena vive ka mo jore ke nyaka lešela o ne mo ile gore ne ke te tšhetše a tla le lešela from yena a le tša ka ntlong a tlompha lona go tloga mo ke tlomotsang gore nna ke sa molong tla re ke boa molong ke tla go tsela dilo tse yone gore ngwe dinyaka mara ke shoko sena ke na tšhelete. Okay, o mo kgopetse lešela la go tiphumula. All right, a le lata? A le lata. Beile le jwang ka khala? Beile le grey ebile ne le skipa nga re sela a kgone go shona ga re ke sa gago ba ke sa mago. Okay, bo swereng ka mpotleng? A o be ke sa swara seno nto be ke swere beile phone wa ka fela. O ka re netefaletša jwang gore wena bo se wa swara thipa? Le bo re bone ke ba bere ke bona bone ke ba bere ne ka bere skipa le push in. Okay, o a tswa wa molong o go mošia wena le yena le laelane jwang? Ke moretse ka re ke ke molong ke tla re ke bo ka wena nkgopetse khouku le kota re ke tla bona gore ke dira jwang ke bua ke khala di change. O mo tlogela le kae ka mo le dirileng tiragalo ye? A seng ka go khapa go ntšha gating ka ge e le gore wena go latile gating? O phutile lo tsena di beile mola di bušetša ka ntlong le go ga le msamelo. And then go gopola mantšu a lena a mafelelo a e leng gore ke ya baratani le a boletše le kwane ka eng? A ke mo tša re bona ka motho ka wena o bolela so e rena ke tla dira se wena o se nyakang go kgotsofatša wena. Ba re o nyakang yena? Na re o nyaka khouku le kota. O rile o nyaka khouku o nyaka le kota? Okay, then ka tsamaya ka molong ba ba ntato mongwe a mpotšang a re o nyaka di-result tša powerball ka feta go yena ka di check-a re ke boa ke mo fa di-result tša gage bomme ba ba re boneng ntse re le mola tseleng nka re yena o ile ko go bona ba botša gore nna ke morepile. Then from there le nna ke thomo ba surprised ke ntho e le gore ya mmakatša mara sanke ke tshoga cause ke motho e le gore nna le nna be re ratana. Awa ke re ke fine motho ka a rile so ne re ke gae ke ishe se ba nromileng sone ke a se ishe ke fihla gae ke a tsamaya ke a sa busa e ke fihla sa busa ba mfonela ba mpotse ba re ke a nyakiwa ke rapile so mare le nna ke ba surprised o tla le mo e le gore le nna ke a bona gore tabe e serious ke fotsa batswedi ba gore awa gape ka mogolong ka bona it's better nna ke tikishe ko police station ka tikisha police station e ke fihla ko immediately ba nkgatlisa menwana motho na swere case number o mpotsa re ba re nna ke rapile ngwana wa 12 years ke thoma tshoga le nna ke 12 years o 12 years bjang cause na motho ke tsebang ke ratana le yena o ne last year nane 18 okay fine ba nkgatlisa monwana ke nkgatlisa monwana ke tsena ka go waiting cell o sa sa ntse ke ya court e ke fitla court a zangahle na court o bile le batho ba ile gore ba sekile ba seka wa shala nna ke nnoshi then from there go tshetse nna le ntato mo le ntato le na zanga seka from there ba re ka go office ya ningwe ba re ngwala mo fase ra ngwala se ile gore ne ba sorry se sona ra se ngwala mo fase o se gatla stamp ba re botsa ba re na re na molao ra tswa ra tsamaya then no mo matšatši mo maolela theritše pitša tše kgolo ka kwa ntsoša ka kwa ke makala motho a bolela tabe ya rape. Okay, ke na le bothata ba gore mo go lena go fapana di date go fapana di date a buti o boletše gore
taba ye e diragetše ka di 16 October se se o boletše gore taba ye e diragetše ka di 26 October a ke boele go sese taba ye ya thobalano e riegetše ka dikae ka di 26 batamela mo gaetšedi yaka ye ka di 26 October ka di 26 October o sure ke sure 26 October le tleliniki ke ile ka di 26 October okay le gona mola sepetlele mola faileng go ne le pepa le bampilelo la tleliniki la 26 October okay e swaraganyana abuti se se o re di 26 wena o re di 16 o re netefaletša bjang taba ya di 16 because 16 je o itse ba go fetile maybe ma 2 days or 3 days ya be šetše e le bo di 21 or di 22 ya be e le gona mo ke nna ke tšang ke tiša ka go police station okay ke na le problem engwe gape taba tša lena di fapana ka nako se se o re taba ye e diragetše ka 1 to 2 wena o re diragetše ka 10 ya forogo ke efe ya nnete nako mo ka 10 because be le nako e le gore ba fonetse maoledi forogo ba re ba tle ke tše sešebo ke tliše gae nna cause ke re ke bo ma 1 to 2 cause that time be ke tšwa sekolong and re tšwile ka pele le tšwile ka nako mang sekolong re tšwile ka ma 11 then ka dulanyana sekolong then ka gona ke ya gae okay nako tša lena di a fapana mara re ya go tšona re na le bothata bo bong gape ba gore kgaetšedi yaka ba re thipa be se gona o ka re netefaletša jwang gore thipa be le gona ke bone thipa be le gona o e bone thipa o ntšheditšwe yona goba o e bone le ka borogong o ntšhitše ka borogong okay o abuti ga fetše o tsenela thobalano le wena kgaetšedi yaka mantšwa mafelelo a go retšeng wona o rileng nretša re ke se ka botša motho then a be a etšwa a tsamaya ke ona fela nretša re ke se ka botša motho a ke nyako go kgatha o bolela o go retše gore o se ka botša motho alright fela alright a gone molato abuti go fetša go tsenela thobalano le sesi mantšwa ga go a mafelelo o rileng ke moditse gore se a se nyakang ke tlo ba ke mo fa sone ke ba molong ke sa ile go bona gore tšhentšhe di tlo tšwa go ba jang then ka motse gare ka mpha lešela then from there ka diphumola nna katse okay kgaetšedi nnetefaletše taba ya lešela ya go phumola nnete o mo file lona ka mofaselo sa go phumola le diphumotše kang a ke tsebe nna gore diphumotše kang cause na ga gona nte ke mfileng yona diphumotšeng ka yona okay a re thome ba le re tsene ditabeng a bute o re be le ratana ene o re go ratana ga lena go tloga go tšere nakonyana o rile go tšere nako ka ya buti go tloga ka April o ile a re le bonane more than 10 times go ne mo gopolang mo gongwe a go botša mantšwa gore o wa go rata le ge ile gore mo gongwe a senko mo fetola ka gore wa mo rata a sanke motho a bile a mpotse gore a nrata ebile nna be re sa ratane ka ge ke le boditše le mathomo gore nka be re ratana ka be sekolong go tsebiwa gore rena le ena ra ratana a bute o re hlatsela jwang gore wena le ena be le ratana nna le ena be re ratana ba gona batho ba ile gore yena wa tseba gore nna le ena ba gona batho ba ile gore ba tseba gore nna le ena be re tšona okay net no yena a nyako bolela a bolele nnete gore nna le ena be re ratana goba jwang kgaetšedi yaka bobedi ga lena ka kgopela le mpotšeng e nnete ne ka lebaka la gore ke tlo ya go nyaka dihlatse taba ya lena ke tlo e nyakela dihlatse a bute o re o robetše le wena ga tee o re o robetše le yena gabedi o re o robetše le wena gabedi abuti o re o ba ratana le wena o re go firile sekolong wa sanka mfria motho nna be ke sa ratane le ena
a re tsene tabeng ya kisi ya gating o tsebang ka yona nna ke tsebe seno nna le motho go bolela nnete a sanke ra sunana sa rena re dumešana le ka matsogo le go hakana re hakane re dumešana ka matsogo go felela moo gantši ge le dumedišana ka matsogo ke ge le le kae sekolong makuleng le dumedišana le reng so le swarana ka matsogo re dumedišana sharp dintshang a dintse selo then go felela mpotse mo gaetšedi akane abuti a kereshu o rommeditše ga gabo ga šala a tlo tloga ga gabo a etla ga geno motse wa geno le wa gabo ke bogole bo bokae nka re le ge ke sa dire gabotse nka re ke go tloga mo go ya a ke tse gore nka re ke go tloga mo go ya kae mara a se kgole thata so cause ga le gae wa kgone mpona e ke le gae le nna ge ke le gae ke a kgone go bona ga gabo okay ke bone ka mala dikgokaganyong tša leago ausi goba o mongwe o boletše gore maloba se se gale mo o boletše gore abuti o rile ge a tlogelana le yena a ntšha mantšwa gore ge o ka botša batho ke tlo go o ile a re ke tlo riang malome ka kapa ke tlo go gobatša mara ke kwa lekgole le lentšu le o sa le bolele gore abuti o ne o bolela lentšu le ore o boletše a reng fela gore wena o lekgole o ne o bolela gore abuti o rile o se ka botša motho fela a la maloba beno ba go no tlalletša goba a ba le gona gaetšedi ba le gona ne se go tlalletša wa ile kgone o sa bolele ebile re go gopotša ona mo ke tsebe re why ye a ke tse re go baneng ke sa bolele batamele mo gaetšedi a ke tse re go baneng ke sa bolele ka gore gaetšedi mantšwa la maloba e be e le go bolela nnete goba e be eno ba go tlalletša ka ge o kole bohloko ne se go tlalletša wa ile kgone o sa bolele le gone ke ba le letšhogo la gore ke bolele o tshoša ke eng re gona mo wa mmona ausola ke lephodisa ausola o tshoša ke eng re mo re theeditše ke maphodisa mo le tlišitše molato ka mogašong re fa re nyaka go kwa taba ya lena gore ga botse nnete thobalano e gona goba nnete thobalano ga e gona goba go diragalang mo go lena re nyaka nnete so statement tša lena di a fapana ene di fapana mo e leng gore thobalano e bile gona mara dinako tša gona ga di sepelelane le matšatši a gona ga a sepelelane so gone jale re santše re nyake go tseba gore wa nnete magareng ga lena ke mang go bolelwa gore le khisane di-gating la ya dikhoneng wa motšea wa moiša ka kua ntlong mo wena bo o dutse gona ene ba re dibuka be di se gona mo be di le gona dibuka goba be di sa le ka ntlong ka ge ke boletše le maloba gore ke tšere book A1 ne le novel ke e bala ka ge ke boletše le maloba be e le gona mo tiragalong eo goba bo išitše ka ntlong ge tiragalo e diragala go na le setupunyana senyane ne le mo setupungnyana be e se mo tiragalong eo be e se gona mo tiragalong eo ka ge ke boletše nna le motho ne le motho ke mo tsebang fela se sa gore na lena ra ratana ae jwale mara ke sa ratane le ena ntlhalosetše mo ke gore ge wena o tšea monna o mo iša mo wa dileng lego ga gona o bo mo išetšang mola because a kere wa tsebe ga geno ene be ile mathomo a tsena ga geno wena o mo iša jwang plekeng ye e leng gore o wadile lego ga gona ebile o beile le mosamelo ene re o bala dibuka mara dibuka ga di mowe dibuka di thoko ke itše ka ra thoma feta ga ya ndumediša puko e be ke e swere mo gona then ka itše ka e bea mo setupung o go dumedišitše wa tšea buka wa e bea setupung wa molata gating a ka molata gating ka ge ke boletše be ke memola gasole diteng mara taba gata ya bolela ke ausi malome ka kapa gore o tswa gating a se wena o boletšeng ke itše ka re mo be ke emeng gona gasole diteng a se kgole le gate o buletše ke mang gating monno gate ga ya e bulege re ya bula ge re ya sekolong frugo ke ela ya diphatana le taratanyana then no a ketša fela okay wa tseba re khotho motho ntšha ke eng
o ntšha ke statement solanka statement sa gago se sa kwagale ke sona se kgonang go dira gore motho a tse khotho le gane molato ene khotho go nyaka ga nnete a go nyaka ge ntwe re e bolelang mo ya go swana le gore o ra ke tsebe gore wa ile gono ke sa bolele khotho go nyaka ga o bolele ntwe e leng gore o re boditse yona tšatši lela o e bolele kore o e bušeletša ga raro gore ga 4 cause ntwe ba e nyakang ke nnete monna o lefelo la mo go beng go adilwe dilo gona o le bontšhitše ke mang wa e bo mo iša ko ke mo be ke dutšeng gona jwang ka re bo dutše diteneng wa o se wa dula le yena kwa diteneng abuti wa o robala le mosadi o mmona sa apere diaparo tša ka gare a se ya dihlobola no like le nna ish motho ka mokgona a bereka gona like a senke ke e ba le letšhogo le leo e nka tla ka rento so and le gona gore ke tle ke fihle gore ke morebe ke tle ke šale ke robalana le yena motho o nkisitse ka mokgwa e le gore le nna like le di-feelings tsaka a sanke di sa kgona le go te tshwara a go khisa le kae gating o thomile go kisana gating gating o latile ke mang because ba re gata ga bo ga ikhiele ene wena o titsenetse la ya diteneng ao a ka te tsenela nga tsene ka motseng wa batho e le gore a sanke ke thoma le go tsena ene nga sengwe kgatlha ke go tsena okay ke le fa nako malome ka kapa ke tlo go fa nako nko o bolele le bona nna ke ba fa nako go nagana gore ba re botse nnete nna be re se gona akere ene go ne case mo ene mo casing a re tlo seka dilo tša go squishishagale re nyaka go seka dilo tša nnete gore re tlo bulela ba bang ba e leng gore ba kua gae ba ko gore taba e yona ba e kwauang ene ba botšiša abuti dipotšišo ba botšiše sese dipotšišo mara nna ke a botšiša gore na ga e tše diaka o abuti o gore a tlega geno o biditše ke mang a bitša ke motho go tlile jwang gore a tsene ga geno go tlile gore a tsene ga o mpošiše gore ke dirang gomme ka mmotse gore ke dirang den a tsena a ke tsore ke eng e mphošeditšeng gore ena a tla tsene okay malome ka kapa ke go fe yona gannyane a ke go leboge moroka warra nke o mpotse mo a ke re go ya ka polelo tša gago sese e be e le lekgarebe la gago go tlile jwang ka baka la gore sese o be a ne a nnoši wa e le senke le re go khisana mekisano ya lena ge le kwa go huthumala la tsena ka ntlong ebile go no diragala gore gona montle mo e leng gore ebile ke mosegare le tšatši le a fiša mohlomongwe motho a ka tsena a le disturba goba mohlomongwe jwang ntho e dirileng gore le be le feletse le robalana ka montle mola e le gore ntlo e gona ene sesi o na nnoši ka mogagabokeng ka mokgwa ntletseng ka gona re ke tle ke mošala ka morago ke tšagare ke mošala ka morago ke fihla kua ke mokgoditša a kaname mo fase a botse dirolo then le nna ka sa ka ya fatshe then from mo nna lena ra khisana ke gona mo nna lena thobalana ka le ene e thomileng gona o boletse gore sese o be a sene founu wa ga go feta sese o a rereša nna ke tseba sena phone me ke ne le yona phone bone le phone and then wena abuti o be o tseba a senayo nna mboditša rena ga ana phone yena ge a be a go nyaka o be a romela batho and then wena go monyaka o be o tiphitiša ga gabo a etswa a go šala morago be ke kgone mmona ke mmona le ka montle ke feta ka speedinyana ke kgone kutše gore o mbona o nšala morago ke kwele sese a sa kgone go measura distance ya go tloga ga geno go ya ga gabo ge o le ga geno o kgona go bona ntongwe le ngwe ye e diragalang ga bokgaetšedi o ka feta metse mebedi o fihlile a gago jarata tše pedi o fihlile a gago sese jara from gabo abuti go ya ga geno ke jarata tše pedi go ya ka mokgwa bolang ya boraro ke ga geno batamela microphone ngwana gešo ge e ka ba o nyaka go tethega o gogele ko go wena o mogogele ona prof mo o tlollele ona ga nyane o molatelele gona kua leng gona kua nka bolela so the reason why a se gole thata mara ge o le ga geno o kgona go bona ntongwe le ngwe ye e diragalang ga gabo abuti o boletse gore wena le sese le ratane from April
and then taba tša dithobalano di bile gona ka October, May, June, July, August, September, October. Le dula kgauswi le bonane e ka ba 10 times or more than. And then ntwe e beng e dira gore le skebe la fitla dithobalanong tekano ya 6 months ka moka le bonana magamantši so ke keng. Na full time ke phele ke le mogobokwane ke phela ke le sabuso be ke tlhoke ya sabuso ke le sabuso ne ke ke boa ka mo ke tla ka mogobokwane ge o tlile ka mogobokwane ka gare ga 6 months o tlile more than 10 times. And then ke ka nako o ngore ge o etla o tseba ebile o bona le motho wa gago. Ke tla lebile ke tsebe gore ke bona yena ke tla lebile nako ngwe khotsi ebile ke go botse yena ke no tla ke tsebe gore go mmona. And then yena ge a shalle a romela batho gore ba tle ba go bitse gore le kgone go kopana le bonane o be a tseba jwang go rutlile because go ya ka wena ba se ne phone a ngire a bona ga o sile ga ile ga ba se go e ke le gone go mbona ka montle ka mo jarateng ke phidisela ga ntši thata ka mo jarateng. Okay, ke a leboga mo baagishaneng ba lena ka gore ke kwishare 6 months ke e ntšhi kudu gore le ka ratana la bonana more than 10 times. Baagishane ba se bone go bonana ga lena, baagishane ba tseba gore le be le bonana, ba tseba gore le be le ratana. Ba bangwe ne ba hle ba re bona e re tšeretsa mare le thumo tseleng o sena a sa tsamaye le motho mongwe a tsamaya le nna le yena re le ba babedi le ba hle ba re bona ba bangwe. Sese ke bua ka mo go wena monna wo ge o be o mo gopela cold drink le kota e be e le setlwaedi sa gore o mo gopele goba e be e le mathomo mo gopela. Nna mtho a se setlwaedi sa gore ke mo gopele ene tšatši la sang ke mo gopele o te thaupile go rekela kota a sang ka bolela ka kota sang ka bolela ka cold drink a tšeo ne a bolelang ka tšona ke tšemsa tsebeng tšaka ke tšemsa tšatši le la o no tsene go a diagala tiragalo yeo a te tshepelela. Ke na le se sengwe se ke se topileng kapa ke se thaletšeng ge le ntše le bolela and then ke nyaka go le botša kgopolo yaka a ke re go jwalo le ba babedi Moroka taba tša batho bake di mpotša gore ba be ba ratana nna ke kgopolo yaka le ka mokgwa ke ba kwang ka gona di mpotša gore ba be ba ratana mabaka a ka šia sesi o hlalosa gore abuti e be e se motho wa go tsena ka ga gabo ba no tsebanelana fela ko strateng and then le sekolong and then sesi maloba o mentionne gape gore abuti o ka re ke motho e leng gore le gangsternyana sort of ebile o a tšhabega mara yena o kgonne go modumelela a ntše a tseba gore o a tšhabega gore a be a tsene ka ga gabo ba be ba fitlhe mo yena a beng a patlame gona a bala buka ya gage ya novel. Number 2 sesi o boletše gore ba robalane gabedi a buti gore ba robalane ga teng maloba ke botšišitše potšišo gore pele thobalano ya mathomo e fela ba ya go ya bobedi space seo sa gore abuti a develope di feelings tše dingwe gape tša go tla go robala le sesi di tšere nako e kakang and then ba be ba bolela ba be ba no ba dutse fela ba be ba dira eng and then ba fetotše ke kwele and then abuti kana ke bolela mabaka a e leng gore a mpha gore ba be ba ratana batho ba ntwe ba e dirileng ba e kwanetše abuti ge nkebe a tsebe gore o dirile molato wa kato o be ya ka se shoprite a boa a tla feta gona mo e leng gore a ka nyakega nako nngwe le nngwe go tloga ka nako yewe. Number 3
ka morago ga tiragalo yeo ya kato abuti o tswela tsamane sesi o kitimile a ya go mosaditsoko e ka ba ka baagishaneng gore kae ntle le go goelela gore ba thuthušang ka gore go ya ka nna ke nagana gore abuti o ile ge a etswa and then sesi a emelela a kitima ka nako e a beng abuti a etswa go ya ka kgopolo ya ka ke sa tsebe gore mohlomongwe o be a sa tshogile ke ka nako e nkebeng a ile a hlaba mogoši because abuti o be a setlo a sa le threate go sesi ka baka la gore abuti o be a kgaogane le sesi mo e leng gore sesi o be a ne le access ye ntši ya gore a ka hlaba mogoši and then abuti a tšhaba setšhaba sa mo kitimiša ge abuti a boa shoprite go lata dišebo o buile gape nka se kate ga moremi ge ke bua ka feta ga moremi gape e mola leng gore ke a nyakiwa ke dirile molato mos and then why ke boela gona kua e leng gore nka nyakiwa gone jwale wa kwiša go ra gore sesi ge a ya kua go mmeola a ya gore thušang motho šule o nreipile mogoši bo o swantse o hlabiwe and then abuti o be a swanetše a nyakiwe ke batho go tloga ka yona nako yewe mara ga sa direga seo go fitlela ebile abuti a ya go pheta mabaka a gage shoprite kowe ebile a boa e le gona a ekwa o taba gore e bane gape ba re ke a nyakiwa ke dirile taba ke sekete wa e bona kore a ke mabaka a ke beng ke le ka go bontšha gore go ya ka kgopolo yaka e mpotsa re ba ratana number ye nngwe ke gore sesi o be a ne le right ya go apara ka mokgwa nyakang ka gona o ka gagabo go a fiša batho ka moka ga bona le rena dikgaetšedi tša rena o no kry-a motho a tetateditše ka lešela fela o be a ne le right and ge e ka ba go ya ka kgopolo ya ka e le gore be ba ratana ka nnete ge e ka ba o ganne ga ya fa abuti tumello ya gore o motho a ka ke ya go robala ge e ka ba o ganne ba ka no ba ratana kere mara go a kgonagala gore o re o robala le motho a ga go a re so a e beng banna ba gešo ye nngwe ye e nnetefaletšang gore sesi le abuti ba be ba ratana ke tseba motho wa mme a hlompha mmele wa gage gore a ka no o bontšha monno mollo mongwe a sa mo robaleng sesi o kgonne go bontšha monna o gore bona ke apereng ene monna o e be e le mathomo a tsena ka ga bosesi abuti go ya ka statement sa sesi o a tšhabega go ra gore motho wa go tšhabega eno ba motho wa go tšhabega o ka se dumele gore a ba go batamele go fitlha moe ditiragalong tšewe and then ge a fetša go mmontšha ba ya go sunana a kenya ko tsena mo yona ka gore e bolela ke abuti and then mara ya go mmontšha gore bona gore ke apereng a phaya e boletše ke sesi and then ya go swara-swarana le go kisana from ko gating go be go ne le ntate mo ke dumela gore ba fitlhileng pele ba mpone ge ke be ke ne le yena mola monyako Mr. Malefa ntate ola ke beng ke ne le yena mola ke ntate o e leng gore ke moagišane wa batho ba and then se a beng a se tlišitše moki o rile taba ya go swara-swarana from ko gating mosadi ya gage o e bone and then mosadi ya gage a e boneng yena o makaditše jwale ke ge go tlo utlwelela taba tša gore mang o katile mang go a diragalang go a se diragaleng ka baka la gore go tloga mo gating ge ba be bantše ba swara-swarana go ya ka ntate o ba le moki mosadi ya gage o ba bone go fitlhelela ba širela mo e leng gore sesi ba patlame gona and then ka kua ba beng ba ba lebeletše batho ba sa kgona go bona gore ba ka be ba dira eng ke ka mokgo ntate wa ntlhalosetšang ka gona and then ka re ge ke mmotšiša gore perekišano kapa kwano ya lena ka moka ga lena lapa le la ga bo abuti le la ga bo sesi le la ga go ntate le berekišana jwang a hlalosa gore ba berekišana e fela go fihla mo e leng gore yena o makaditše ke ge
tiragalo ye e bonwe bana ba ba ralokishana mara mafelong ya ba gore o mongwe o reipile o mongwe taba reipi nka e tšea mohlomongwe ka fase ga mabaka a gore ba ile ge ba swantse ba robale o la a re aowa and then o ya ba gore o mo seemong se e leng gore senya ka thobalano ka nako eo ke a leboga malome ka kapa o bolela nnete ne ke nyaka re kwen statement sa sesi sa maloba tšatši la ntse re tšwile sekolong ka pela so ka fihla gae ka tšea lešela ka letatetša mo go nna then mošimanola ke motho ke motlaitšeng ra dumedišana mapele lešela wa letatetša go wena jwang ka ne letatetša ka mogo ke tatetšang gona tolo ya then ka dula mola be ke swere phone ke swere le pukunyana o se o apara selo be ke apere sports bra le penti fela okay aga tšatši la ntse e be go fiša so mošimanola wa feta mola kgauswi le gae ke motlwaetše ke tsena le ena sekolo ra dumedišana wa feta mola wa ndumediša ke a mo dumediša gore dintsha ke raya dintse selo o rone le mamogae ke rae ba botho ba ka ba gona bo so o nrela re a ba botho ba ba gona ke ba bone mola makuleng ko so ke batho ba ba sa pheleng gae mama ka wa bereka o monyano le ena ke ena sa peleng gae ke nna ke pelang gae so wa fihla mola wa nkreya ke dutše mola o robalang ke raya ke novel be ke se re novel nyana ga fetša mo mothola wa dira o re wae o apere lešelo sa apara diaparo ke mmela ke re go a fiša abo ga fetša mona mothola wa dira ke dutše mola fase ke re go a fiša ga fetša mo o re tla ke bone ke raya ke nyake then mothola a mpula ka gang a re o gane o apere so ke re ke apere so then mothola o mfostela ora polelo ga go ya mathomoto ko le o rileng kgaetšedi mothola ke motlwaetše ya bobedi o go butši ka gang go bona matswele polelo ga go ya lekgono re mmontšhitše a re tsene ka montlong ke mrela ke re na ke nyake nte o nyako ndireng yona a ke nyake nka se tsene ka ntlong motho gona mola re dutšeng gona a mfostela gona be ke sena chance ya gore ke rasa gore ke kgopele thušo ka gore motho o ba a ntsweletše molomo then ga a fetša mo a tsamaya ka ba le gore ke bile le mahlatse ka gore kgauswi le ga bongwenyane mongwe ke tsena le la sekolo re phela ka moka ke kgauswi le gae a ra fetša la tsena ka ntlong o itša re tsene ka ntlong ya ka morela ka re nte o nyako e dirang o se ka e dira re tsene ka ntlong then yena a dirapeletša mo gona ka gang gona mola ntle re dutšeng gona be ke a dile legoga ke thegile ke msamela le le ka ntle mo go bonang mang le mang goba be le ka khuta monkowe khutamong ne le ka ntle go thibile ke ditenanyana re dirile ditenanyana ka re dirile lapanyana le go ga le tlile le mang go tswa ka ntlong le tlile le nna from nakola ke ba sekolong ke tlo dula gona montle o dula gona mo go thibileng ke ditena moo aga and then o re lebaka la gore o palele ko go goelela keng o ba nthibile molomo kang ka letsogo go tlile jwang gore wena le yena le be le boledišane ka gore o apereng re ka dira eng go tlile jwang gore le tsene mo topicing ya go bolela ka dilo tša mohuto nka e bea jwang mošimanola nna le ena re ne le go swara mehlamenyana e seng serious sese lena le go swara mehlamo ya go bolela ka digwara le monna le ditlwaetšane lo tše jalo and then go tlile jwang gore a re ga go butša gore o apereng go be go feleletše mo ebile a reng a ke bone and then wena o mmontšhe ga a fetša go butše potšišwa re bare gane o apere so o re mo a ke nyako bolela maaka ke sa gopola gore o tlile jwang gore a tla mara wena o gopola o phaya tuku ye ya ga go mmontšha gore aowa ke apere so a ka e phaya is like ka moka so ke nomoladitše mo fela o molaetša dibra cause be ke e bofilenyana so and then go ya fase e fihla kae go ya fase be e fihla mo ka fase ga matona ya
so wa no montsha gore wa iphaya a ka iphaya ka moka ke moladitše mo godimo. okay and then go diregalang Then a thoma dirang and rape gona mo. ke nyaka go kwešiša o go tšhošeditše ka eng number 1 thipa sethunya Sorry, thipa tšela tše nnyane. and then ka nako a go tswaletše molomo letsogo le tee le kgonne go overpower le go hlobola and all the stuff or wena ka wena o feleditše o eba under pressure o te hlobola wa tseba se se ke bereka ka bana ba bantši ba go reipiwa wa tseba re ngwana reipiwa reipilweng ga a bolela ka reipiwa lla mara ke gore wena o lla se bo thoma golla gantši ngwana ga thoma a bolela ka reipi o mmona ka go tšholola meyogo pele 5 minutes to 10 minutes a tšholola meyogo o mmotšiša gore ke eng o mmea ka madulo e be gona a tlong gore botša ditaba ga e tše diaka lesogana le ge le fetša go dira se a go dirileng sona le dirileng ka morago Ke ile go tšhomi ya ka motho ke tsena lena sekolo. o ka hlaboša lentše o tla bo re thagile kudu Ke ile go ngwanyana o dula kgausi le gae ka mo kgopela thušo le mama gage. Then mama gage la ngwanyano a re mo kitimišitše tleliniki e sa le ka pela ra kitima ra tleliniki ya kgausi mo re dulang gona. Then tleliniki ba fihla ba mpha dihlare tšeo ba mphileng tšona ba ndala ba re letšatši la lehong le se ka be la subela ke sa be ka ya sepetlele. ga e tše diaka wa di kwa di-statement tša gago gone mo difapana wa di kwa ye wa e difapana Ga ke boletše mathomong gore nne gore di fapane be ke tšhogeng. o tšhoša ke eng re ne maphodisa ka mo re ne mabouncer šia le ke bo mokone re gona ka mo molato ke eng o tšhoša ke eng wa tseba kgaetšedi yaka re nyaka go thuša batho ka nnete a re nyake go thoma taba e tle fetšešetše le rena ka lebaka la gore re tlo feleletša re thoma taba go sa ya tla ya šala le rena le bokakapa ya ba o ka re a re ne nnete ene a ke nyake gore go ntšwa lebe o ka re ke go gatelela ka dipolelo ke sa tlo ya ka mo go abuti ke sa tlo mmotša tsebe go kwa nnete nto ke e nyakang ke nyaka go tseba gore thereso reipi ebile gona a la kwanela tša dithobalano o boletše gore wena le motho be le tlwaelane mo kgatišong ya maloba be le tlwaelane jwang Ke motho ke tsena lena sekolong dišopong le ya bonana dishopong jwantsho dišopong le ya bonana o ba sanka wa mmona šopong shopong ya Makuleng kae dišopong mo go le mo ga senke wa mmona le no bonana sekolong fela le Makuleng a gaso le sekolong la bonana la dirang so ge le fetša go bonana awa maybe nna ka ngwe ke ile Makuleng ke a mmona Makuleng and then ka tsena ka mo dumediša ka tsena then ka tšwa le ena ga mpona Makuleng nako nngwe wa tsena wa dumediša wa tšwa go felela moo le dumedišana ka go khabarana kang nako nngwe re ne go dumedišana ka gore ka matsogo nako nngwe re ne dumedišana ka molomo fela okay ga e tšedi ya ka gore bothata kore le golle o tšhogile abuti ke eng se se go rileng gore se tlogileng se go goga šedi gore o fetše o robala le sese o mpoletše dirope wa se mmotšiše gore o dirang ga bula dirope goba bo o bona ka ge e le motho wa gago be ke bona ka ge le motho wa ka okay wena le sese le tsena tlase teng wena le sese ge le Makuleng le dumedišana jwang sometimes nako nngwe maybe e peditše 2 days or 3 days ke sa mmone ra hakana nako nngwe dumediša gabotse o shapo maybe go ne se shotang ra se balance o ba shapo mara wa tseba gore mosadi ga a sa nyake go tsenela thobalano ga a nyake wa tseba gore mosadi ga a sa nyake go robala le monna ga a gapeletšwe ke a tseba go ya ka wena ka mokgwa o lebeletšeng tiragalo e bileng ka gona o bone o kare o tsenetše thobalano le yena ka kgang goba o bone o kare o tsenetše thobalano le yena ka dikwanelo
ramgol be ba ngareng bebe re kwane because a ka tsera a dula fa sa per paint a bula diropo which means umina ke nto e tlile ga ngolong ya ka bushoro gore ra botse motho o expect le rona le na botse re robala eno ntlhalosetsa ka bophelo ba gago abuti ge o le gae like bophelo ba gago bo jwang o motho le go phela le batho ga botse goba bophelo ba gago bo jwang ao ana ke phela batho le batho ga botse a o phele le batho ba go seleka ao a ke phele le batho ba go seleka okay wa bona re taba yela wena o e dirileng le gaetsedi wa e bona gore gaetsedi yena ga se a itšea jwale ka thobalano o itšere jwale ka gore o mo gapeleditše go robala le yena o ile wa boa ka morago wa mo romela mantšu a go mo kgopela tshwarelo go se o mo reileng sona a zange ke sa kgona go bolela le yena cause be ke already ke swere ke tswa ga diseleng kara it's better ke tsogo yana ke ska molediša le go molediša le ke tlhagang le ena mo tseleng ke no gomola ka fetela ka mo ke yang ka ge kgaetšedi a le mo ene a re nte o mo dirileng yona a se yona o ka morela wa reng wena go ya ka nna go njwala a na go njwala a ke tsebeng ka tla ka apologize go wena ke nto e le gore like ge motho a šale a go bolela dirope o ra go bontšha gore o allowed gore ka tla wa e ria ntwe so bjanong ga a šale yena a ya police station a re nna ke morebile ebile nto engwe e le gore ntsware a le leng go bitše phelo baka ka moka and then case ya gago ya ko police station e feletše kae ana ke tse gare ke le ka khoto be ke emetse gore ke tle ke seke a zange ke seka ba nembotse gore nna ke na molato nkana ka ya gae ya ba gona le na ebile ke thomo ba surprise gore gane o diragalang okay kgaetšedi gore bo mo thibile molomo o paletše ko go goelela o a rereša a o ne mmaka o ka hlatsela jwang gore o ne maka cause nako e nna lena re hefa go ne mantso a mangwe e le gore sala a bolela gona mo le re ntse re hefa o rileng sala re mo nna lena re hefelang gona a re selo what if batho ba ka tsena ba re bona o ntse o ria gona so wa tseba mantso a go kgaetšedi o ka tsebe gape kgaetšedi le lena santse le bolele e le nneta ke ga e le gore nako ke nako ewe o ne o bolela wa re ke a tseba ke bolela nneta sang ke bolela selo okay and then wena mpotse mo abuti why ga ile re se se ba le ready go tsenela thobalano o se le se la fidišana to the point gore le a hlobole a be ga botse go bontšha gore o ready go tsenela thobalano no like gore nna ke bona gore ka mokgo ena a dirileng ka gone go bontšha gore ka mokgo ke nto e le gore wa enyaka ke bone ga a šale nna le nna re khisana o mola ke teng a šale a mpatamele close mo e le gore le nna ke kgone go bona gore o ne nto e leng go botse motho le gore o nyaka gore nna le nna re ere okay kgaetšedi ba re gonne ba agelwane ba ba le boneng le khisana gating ba bolela nnete ba bolela maka naka ba bona ba re gone ba agelwane ba ba boneng wena le abuti le khisana gating e ka ba ke nnete go bile le kisi gating gona kisi o be le ya gapeletšo go ba e be le be go diragala eng o go gapeleditše go go kisa gating ma go sena kiss na le motho a sanke re khisana a sanke a se re direng malome ka kapa a re bulele batheeletši ba ba 5 ba basadi re bulele batheeletši ba ba 5 ba banna re kwa gore bona gae ba kwa eng e ska ba o ka rena re tšea lehlakore re kwa gore bona ba kwa eng go taba ye e bolelwa go fa se se wele sa ya khoto ka tšatši la khoto nna ba re botša sela ba re founela maphodisa gore re tle khoto nna be re sa tsebe re khoto after nako e a fetšo boa khoto nna be re sa tsebe selo le ra founela maphodisa ra botša gore gane go diragalang ka molato gomme ba re botša gore a ke na ile khoto then ba mo fa bail ke mantšo ba re boditšeng ona rena a ne re sa tsebe selo re no bone sentse re botše case la e homotše a e re selo a ba re botše selo ba re botša taba gore bona ba emetše taba ba re botšeng yona ke gore ba tlo boa go rena ba se emetše di-result ke mantšo a ba re boditšeng ona ao
and then a go njole pele mohlomongwe kgaitsedi ka re ka ya megaleng ne wena jwale ka victim motho o a katilwe go ka pala tofatšago lesogana le ka molato wa kato o duma o ka re go ka diragala ngwaneso? Nna ke duma go ka re moshimano a ka dumela nto a e dirilego, then maphodisa a mosware, then tabe e ka kgona go rarolloga ka tseleo. Ee, ge o mmona jwale ka ge ga geno le ga gabo e sekgole o tekwa jwang go mmona? ke ba le tšhogo ke kwa bohloko gore gobaneng ke butse molato, then tabe ya molato ya gona a e latele morago, a gona motho a išang felo mošimano a swarwe ke mmona mo mehle le mehle. Right. A re a leboga motheletša motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re topa megala go kwa maikutlo a batheletši mabapi le se a ba se kwago. MCRS mo moyeng dumela re gona rra lena wa rra ke nna ka mozedi ka magopong ke a go amogela go ka kwešišo ya ka batho ba e ba ratana go bona re swana le lefela le dumela access le tsena ebile ga re le a kgona mophaya montsha swana re wa piling ka ga o kgone ge se motho wa ya kwešišo ya ke le bona gore motho mongwe ga re ba se se ikemišitša go tsamaetsa thobalano mare batho ba e le batho e le gore ba ratana and le swana le ba feletse le gogegile monno mo le mongwe motho mo le mongwe o fela e ba le dikudisi dintsetela gogega a feletsa tsenetse thobalano mare kwešišo ya ka gore batho ba e ba ratana o file access ya go tsena o dumele ebile o mmontšhitše dipeleng a go kgone o la tee gore ka boka bontšha lesogana e sela gago tšeo di a direng ka gare ga re re motho mongwe o itshotše gore le sešha e ba redi go tsena tse thobalano mare kwešišo ya ke ne ba noreng e ba ratana jale ke no re bona ka bedi a ba ilokiše then e le fe magareng ga bona ka moka lesogana le ke a lekwa mare le lona le gogegile le kgonne go tsena ka moo e ke nore ke ebie jale ka gore banaka ke go lebogile wa rra ke thabile kudu go beretšana le wena. Thank you. MCRS mo moyeng dumela le ka baba a re gona rra lena re gona ke mokone mo matšhidi ra go amogela mokone ke re ke na le putsišanyane e one sogana le a ke re le tlhalositše a re ge kgarebe e be monyaka yona e be e romela batho jale a re botse gore batho ba ke bo mang and le ba founele ba verify ke kang gore fa conclusion o rile ko sekolo ba be ba tseba le tšhomi tša gage ba tseba re ke motho wa gage jale ke kang gore fa ga botse ge nke e le gore batho ba abolele gore ke mang le mang le mang batho ba be ba etla go yena ge ba nyaka ke kgarebe. Number 2 tabeng ya di-dates lesogana le le bolela gore ke before di-26 ka ipisa police station kgarebe e re yona tiragalo ke ya di-26 tša October jale a ke tsebe gore maybe a bone statement goba case number e kgonang go bontšha gore gabotse the actual date ke e fe gore re kgone go tseba gore ke mang wa bolelang maka mo gare ga bone kare e a kgona go provega ko police station and kgarebe a ke re boletse gore o ile clinicing ka di-26 after tiragalo e šene e direga jale eo e ka re fa date mara e kang gore o botsa gore ka nnete ba ratana a re kry ba ba moroma mo go yena le sogana le a kgone go verifya gore ke mokete le mokete ba re kang go ba founela gone ya lengane ba confirm ya leboga. Re a leboga mokone wa re kgopela gore o re lokišetše maina a batho ba o bengwe ba roma go biletša kgarebe ya gago ka nako e le sa ratana re lokišetše maina o mowe le di-phone number di-phone di gona mo ba tlo ba founela gone jwale. MCRS mo moyeng dumela Mole kae? a re gona rra lena Ntate ka betha metlong khata ngwanyano ka mokgwa ka mokgwa ngone maka e no ba le gore mohlomong ka ona ka re shisa di-teenager maybe boyfriend ne mo jolele a no runya ko mogaya tla re mo reipile ke maka go ya ka mokgwa o kwa go ditaba tša bona ka gona kgaetšedi a rena ga re reše alright kgaetšedi a ka re a leboga re lebogile maikutlo a gago mma go rena. Thank you. MCRS mo moyeng dumela 0131100406 MCRS mo moyeng dumela thobela re gona rra lena nkane o rialo kgaetšedi aka a go gore statement sa ngwanyano se fapana le sa mosimane
wa nkane kgona re ena o tshogile o tšhabaka go ya ka maikutlo a lena le bona o ka re ba be ba ratana go ya ka maikutlo a rena alright ke maikutlo a lena re a leboga kgaitsedi yaka a tanke emsereso mo moyeng dumela Hello thobela ne ka a re gona mme ra mmopudu ka thabana rra lena nna re gona man wa tseba nna ditatamente tsa batho ba ke re ga di tshwane ene wa nyane ya dilo tse a di bolelang ga ke re ile tleliniking ka yona teite a bolelang ka yona ene ile police station ka yona teite a bolelang ka yona entane sa bobedi ka kapa ga o kwana le motho na o ka dumela gore motho le diete le di diang phatlalatsa mo lapeng ntho e le gona ebile go sena motho nna mara yona a ke lebele ka letlhakoreng le le ka ke lebele ka gone le mmara le nna setatamente sa mosimanyana a ke seko gabo ga le sekuši ka gore o bala teite nngwe ya ere gola o bala teita engwe nkere ko diteite tse tsa police station le tsa ditleliniki goba teite mosimanyana e bolelang ke yona goba ya ngwenyana ke yona na ka nnete merampudu ke a leboga tanti a re lebogele khudu go bolešana le lena emsereso mo moyeng dumela gona rra lena ya go kgaola ke ya go ripa emsereso mo moyeng dumela le baena re gona rra lena a wa re gona a wana re kweletse mare le nna ke na le diputsisa gore kgarebe ye ge ya re lesogana le mo khupeditse molomo le motswaletse molomo and then letsogo le lengwa le theosa underwear ya gage yena ke la go kwešiša gore yena o be a dirang yena go bontsha gore se ga se nyake o be a elwa ka matsogo a gage ka gore ga gona mo a reng yena ba mo tshwere matsogo ke putsiso ya ka nna ke diputsisang yona ka kapa o ile a re o lekile go titšhireletša e fela lesogana la mo overpower o ka rena ke thomo e kwa legono ya ya male goba ke be ke se gona ke gona ke e kwan legono ye a gone bothata wa rra a re go nke le checkeng batho ba le ba difounu ka mola mošimanola a ska dumelelwa go bolela le batho bale a no fa malefo difounu malefo e be ena a founelang batho bale moroka lena le potsišo kgaitsedi yaka ka nako e abuti a be a go pipa molomo o lwele le yena goba o no mo tlogela ra itirele boithatelo a ka lo le yena ke no mo tlogetše o no mo tlogetše e arabegile ore emsereso mo moyeng dumela a thobela go ya ka kwešišo ya ka di-statement tsa batho ba ga di tshwane and then baswa ke batho ba o šomiša di-media haholo so ngwenyane o na nna le founu le mošimane o nna le founu so gore ne ba ratana tshwanetse be e le ne ba communicator ka media so go ya ka nna ne ba sa ratane because nke be re kry-a nnete ko medieng and then yose ge ba ratana ga ona gore ba ka re ke re batho ba ba ratana ga ona gore ba ka robalana mo lefela mo go bonagalang batho ba tlo iphitlha because ba na le that chance ba tsebana tshwanetse ba dire eng ka nako ma ba ka seno nama ba no wela ka nako e ba tlo tsepa chance ya o dira that thing number one o ska tšwa number one tabeng ya cell phone communication ga re tsebe gore na nnete ke e feng abuti o re sese o be a sene founu sese o re be ke ne le founu go ira gore le ge re ka re abuti a re bontšhe di-conversation tša bona a ka se re bontšhe ka baka la gore ba be ba sa šomiše founu go communicata go ya ka ena ka baka la gore sese ba sene founu number two tabeng ya a go tšea nako go tsena ka dintlong go swara-swarana jalo tabeng tša dithobalano tša ka pela jwang gape quick ino ba ntwana gone jwale eno ba gore aowa nke o no phayanyana ga nnyane wena napile nape re no re kgwakgwa ka pelanyana motlho mongwe ebile taba ya quick ga re tsebe e fela nnete tseba ke bona e le ba babedi re a leboga emsereso mo moyeng dumela
go na le motho ntshwarele jwa le mmagorena okay ba reng o bolela gona mo mago sogana le beneletša ka mokgwa mogala wa tlhagisang re mo founetse mosogana la ane founu so re founetse mmage gore a mofe founu so mama ga gore ngwana a ka se kgone go tsena taba tša mokhutleng alright so se be re se gopela re ka suggesta ko gore mohlho mongwe batho ba mo around mola ba ba tsebang taba eo ba ka letša ba ba tsebang a kere mohlho batho ba ka go te thaupa ga bona re a leboga badudi ba ka mo diteneng ka mo morago ka mo mohlho mongwe ba ileng gore le a tseba taba ye le a itseba mohlho mongwe go bile le gore tšatši le lengwe o ka no role moagišane one o kry o bona ba kgaphana goba o bona ba ratana ke mo kana pele wa no re le tšetša mogala ke moka wa re fa gore na wena o tseba jwa mma gore na le sa le gona hello guys re gona ra le rona mamara ka pono ya ka ne yo batho ba ratana be ba ratana batho ba go ya ka wena mmagorena me ba ratana o be ba sa ratane nka no ria from April until October ba bona ni 10 times mara singi ba tlhakanela bogara ba bona ma ba ithuta go nkebe le gore re gopotse ka tute ra founela lesogana immediately ba ka fitlha moyeng a senka kry di-plan tlatšela le tsele ke bagana re le tentebe le kry ngwana o tshogile ge e le motho wa ka le ge ba se ke sa apara goba ke apere a fisa fela gape di gwara ditesa le yona o feleletse o mokgobotse gago ga ya mokgobotse a o bethele ka slide oya emapele mmagorena ore o ibethile ka sliding o ibethile ka sliding go bontsha ngwana o ba a tshogile ikwa ene la bobedi lesogana le wa kwa gore ke tsošitse ke mma a mpotsa gore pitšentše kgone wate o a kry-ile maele maditeng oya ba mothipile ge ntse be ba rata ka batho ba a re botse motho e le gore ngwana o ba a moroma o rambile tsena ka nako e ba be ba ratana re be re leka go kry-a ge o ka ba o kwele karabo ya gone jwale ya malefo ka fa le gore ngwana o a beng a swantše a botšišwe e leng yena a beng a romiwa mmagwe o re ngwana gage a seke a tsena ditaba tše jwale ka tše o kgaogile re a leboga mserese o mo moyeng tumela a re gona rra lena gona nna go ya ka nna ngwano le lesogana le a ba ratane tate ka kapa le ntate moreni ga ba ratane ene sogana le setse le pile le tseba di-tricks ka moka oya ga botse go ya ka wena o thantše o tswile matlhalagading o thantše and then ngwana o sane o monnyane o sa fane le letšhogo fele ge motho a go dirile selo ga go batamela o ba le letšhogo ka nnete ke o ba le lona letšhogo le ngwana o sa le monnyane lesogane le re lebeletse mo Facebook mo ke motho a setseng a tile tse ba mathaithai ka moka o thantše motswere o ka se re ratana le motho a gago le silwa le ko di-gating wa dumela go dula le go gola dira dilo tse ka ntle o sa tlhobola o no moswara motho o ga botse digwara di bosege le tlhobotse le tlhobotse le iketlile ena ka mokgwa a le ntla ke bonana bila mophuthuma bjale ka kgogo ikwa awa a ba ratane tate ka kapa le tate moreni a itšea ka sliding o itsere ka sliding ka mokgwa ba bolelang ka gona o no ba ira kgwap re a leboga mmagorena re a leboga moroka ke 11 o'clock re sana le balli ba bangwe ka kua magagesho maikutlo a lena wa tseba re a leboga ebile maikutlo a lena a bohlokwa kudu ka baka la gore ke pentše ke bolela gore batheletše kua gae ba re kwa bokaone kudu go feta rena ka mokgwa re tekwang ka gona ge re bolela ka mo kgaetšedi o ne tokelo ya gore o ka boela police station mo o butšeng molato gona wa tšweletša boipelaetšo ba gago ba go se kgotsofatše ke ka mokgwa molato o fedilego ka gona ge e ka ba go ka re go fitla kwa police station o le ka go tepelaetša gore molato o fedile jwang ga o kgotsofale ge e ka ba o tla bona o ka re ba go šaetša o kgopele go bona station commander and then
toka e phethagale go ya ka maikutlo a gago ka mogolo wena o dumang ka gona gore o duma o ka re go ka direga o ya police station wa fihla wa khwira taba ya case ya gago gore o nyaka go tseba rena e fedile jwang and then ge e ka ba e fedile ka mogho wena o sa lokologeng wa khona go tepelaetša gore case e bulwe gape o ne tokelo yewe and then go bohlokwa gore ge go iwa court o tsebe gore go iwa court especially ka first appearance o na le right ya go tseba gore go iwa court and then o khone go ya court molatofatšwa a seke a ya court a ne a nnoši number 2 ke be ke tla re a ke tsebe mara ka gore batho ba bangwe ke nagana gore mohlomongwe ba strong enough jwale ka ge moremi a boletše gore batho ba katilwego ke batho ba e leng gore ba too emotional ka pela and then a ke tsebe gore ke tla re go bukele counseling and then o counselwe and then o khone go fola ga botse o khone go ba ga botse and then se sengwe se nka go le moshang sona ngwana gesho letshogo go ba go hlaka-hlakana go ka se go thuše ebile go ka se go tšwele mogola ka lebaka la gore le ge o ka ya ka kua court ba nyaka gore o bolele ntwe o e boletše maabane tabeng ya gago ya go sebe sho ka di-statement tša tše dingwe tša tše di diregileng e tlo fetša ke yona e tlo fetšang e dira gore even le molao o bone o ka re abuti ga ane molato ka baka la gore ditaba tša gago ke ditšhepe na tšhepe o bolela so e se kgale o bolela so go sasa o bolela so maabane o boletše so ke kgopela gore go tloga gone jwale o kgoboketše bohlatse ba tiragalo ka moka ga yona o e sware ka mogare ga tlhogo wa gago ka baka la gore kua court ba nyaka gore ge ba go botšiša potšišo o e fetole and then ge ba go botšiša potšišo o fetole ka mokgwa o fetotšeng ka gona maabane so nto ke nyakang go lemoša yona ko gore le ge o ka ya wa ya gore opena case ela as long as o bolela dilo tše dintšhi tša go seswane abuti ba ka se motswalele and le ge e le gore ka nnete o molato ba tlono se motswalele a boa ka baka la gore di-statement tša gago ga di dule plekete dikarabo tša gago ga di dule plekete so re tlo leka a ke re rena mmereko wa rena ke go netefatša gore batho ba tlileng go rena ba sepela ga botse jwang and then ge e ka ba molato o gona ntwe ke case ya rape abuti o reipile abuti o tlo o swarwa mara ge e ka ba ga se ya rape abuti a ka se swarwe ke ra gore go ya ka khoto ka mokgwa e tlabeng e ya go e ahlola ka gona go ya ka di-statement tša lena a kere wankwa kgaetšedi yaka ke ra gore o lokiše ditaba tša gago ga botse o seke kore o seke wa nyaka gore letšhogo le go lebatše gore o ile maabane le kgone le o nyaka goreng abuti thobalano a se nto go bapala ya e re ke no re tsene gannyane okay ke a bona mo go na le molaetša ya e re ke no re tsene gannyane ga itse diaka mo a re go gatelele ka dipolelo akere be re nyaka go kwa lehlakore la gago abuti a re go gatelele ka dipolelo akere rena jwale ka pitša tše kgolo ro tšea di-statement tša lena re di iša police station ge re ka kry-a di-statement tša lena tše le dingwadišitšeng police station di fapana le tše tša lekgono le tlo bona mathata ke re case le itlišitše mo medieng so go ra gore batho ba tlo nyaka go tseba gore maphodisa a dirile eng ka case a ke re sese a ke re gore kgopetse gore re tšea magato abuti a ke re mmoditše gore file statement ke kgopela le nnetefaletše nto e tee fela bobedi ga lena sese statement seo re fileng sona go sa maloba le sa lekgono ke seo se ngwadišitšeng go tše peditše ke se sefe seo se ngwadišitšeng police station
ke sa maloba mara ke sa maloba sehlakana le sa lekgono gannyane ke sa maloba sehlakane le sa lekgono gannyane shosho re ya go kry-a dilo tšeo ge re ya kua abuti statement se se ngwadisitseng police station ke sona goba o change statement ka ge le kwele maloba re be re bolela ka taba e mo radiong ke sona shosho ke sona le a re tshepiša gore re o kry-a e le sona 100%. ge re ka kry-a di-statement tša lena di fapana re tlo ba le bothata ge re ka kry-a di-statement tša lena di fapana re tlo ba le bothata magagešo rape e gona ge mosadi a sanya ke go robala le monna wa robala le yena ka kgang e šitago le mosadi o monyetše ba e bitša rape mosadi ga a se ready ya go robala le motho mo tlogele onkwa bodi o nako o dithute le lekgono mosadi ga a se ready ya go robalana le wena mo tlogele a kere so ntho e leng gore ke nyaka go ilokiša gone jwale ke gore case number lena she ke 2023-275 re ya go e šala morago ra bona gore re bereka jwa mara go ne nto nngwe ye ke e bona mo batswadi ba lena ba kwana atla a ke tsebe mo ke sure wa tseba why ke botšiša malome ka kapa go ne taba e nngwe ke e bonang o ka re a e sepele ga botse mo mara e file re e repape mo re ka e repapa mo mara ge e le re nyaka go e kwa go tloga modung gore go berekegile jwang ka morago ga tiragalwe a gona bothata re ka e repapa mo ra e tlogela mo ra ya go kwa gore kua re kry-ile eng ntwe nka e botsang batswadi ba gage batswadi ba bana ba khiba le moki ke gore dintwa tša bona a e be dintwa tša bona paske ba šomiša bana jwale ka di-weapon go kwešana bohloko that's why ke be ke re le a kwana mama le a kwana mama wena o kwane le bona o le lošitše ke yona ntwe wa ekwa that's why ke re ka ge e le dipitša mo gongwe re ka aga malapa okay wa tseba batswadi nna ke sa bušeletša ke re le seke la tšea bana ba la ba fetoša marumo a lena go lwa dintwa tša lena ge e ka ba le yalwa e lwang dintwa tša lena ka marumo a go tšwa go lena a lena le seke la tsentšha bana ba mo dintweng tša lena ka baka la gore ntho nngwe ye ke e bonang ko gore le nyaka go šomiša bana ba go swinana lena ka bolena re na le balli ba bang ka mola ke bona ba e leng gore ba tloga ba re gorometša kudu mara re tlo netefatša gore re tlo leka gore case ye go kwagale gabotse gore na wae e fedile ka mabaka a mafe e ka kgona go bulwa gape gore sesi le ena a kgone go kgotsofala create closure and then re tla itšea go tloga gona mowe re a leboga magagešo a ba re emele ka mola reception prof ge ka ba mohlho mongwe mantšu a gago a ba re emele ka mola for motsutsonyana re tlo tla ka mola re tlo ba bona gone jwale before ba le ba tsena ke no kgopela gore ese khuru re no re polelo nyane fela o no re leletša molotšano monnyane malome ka kapa re a leboga
a gomme a ba gorogilego re ya leboga moroka ke pota gona ka mo go wena nke o ba dumediše semmušo ke moka ba nape ba tsene ditabeng thobele ya a ke ba amogele balli ba rena ba bobedi a ke le amogeleng ke le dumedišeng magageshu re kgopela mo lenanego le le bolele nnete ka lebaka la gore dipotšišo tša mo re gatelela batho ka lebaka la gore go ile go ba le lenanego le lengwe ra se gatelele dipotšišo wa tla wa kry-a le boa ka tsela ye nngwe e lego gore a le nape le boa ga botse mara a ke le tamišeng ke le amogeleng ke le bogeng ge le kgonne go tloga ka gae latla mo latlalanya ka thušo e no dumedišang ba theeletše kua gae le ba botse gore le bomang le hloka thušo e jwang sobela nna ke nna Monica Motho ke dula mo Tresteng ke a dumediša batheeletši ba dipitša ke dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le ba baleng ka mo kgašong ke tlo kgopela thušo ka ngwaga wa 2022 ka November ke amogetše mogala o tswang go mmangwane a mpotsa re why ke nyaka go dira ntošoro ka mokgo ge ke botšiša mmangwane gore ke dirile eng a mpotsa gore be ke ya go feta ya gona o founetše ke ngwana mmamogolo o e leng gore ke mmangwane a rena re le ba babedi a mmotsa gore nna ke mo founetše be ke ya go feta ya gona ka mmotsa gore a re bolae moga tša malome ke ile ge ke fetola mmangwane ka morela ka re ngwana wa mmamogolo since January go fihla gone jwale ka November ke bolela le wena a senke ka bolela le yena ka mogala mmangwane o ile a makala a re go nna a re ke tlo boela go wena ke mo founele ke mo kgalime mara ke kgopela re taba ye re e fetšeng ke tlo mo kgalema e se ka tswelela ka humula ka founela tate e ntšhoša ka mo hlalosetša ka founela le abuti ngwana mmamogolo ka mo hlalosetša ka humula mara ke maketse tšatši le leng ke kopana le o mongwe wa family modirong a makala ka mokgo ke nyakang go dira ntošoro ka tipotšiša gore nna le mmangwane re kwane jwang ya nja ka founela abuti wa mmamogolo ko e leng gore ke ne le mathata ke a mo hlalosetšana le tate ka mmotsa gore nna pelo ya ke ne mpotsa gore ke botse moga tša malome ka re a go thuše taba ye e šetse e tswalela mo familing and bjale ke bonagala bjale ka motho mobe ke ge ke founela moga tša malome ke mo hlalosetša ke re moga tša malome gape ba re ke nyako go bolaya ke mo hlalosetša moga tša malome a tshoga re ke tlo founela ba gešo le bana ba ka ke a ba botsa gore ge nka diragalela ke se seng le tsebe gore ke Monica le ngwana mmamogolo wa ge nabila wa ya fela ile ka mokgo ka dula tate a re tlo founela mmangwane le mogala ba gage ba re ba re tšee ba re kgaleme ka gae taba e ya tšhoša e ka fetša e tsentšha nna toronkong tate o dirile jalo a boa go nna a boa ngwana ka ke ba founetše ba re ba tlo le beya fase ka gae taba e le lokiše ya tšhoša le moga tša maloma lena a e tsebe fela aowa mmangwane ba re o dumetše le mogala ba gage ga senke ba dira jalo go fihlelela ke kopana le moga tša malome funeraleng a ke sa gopola gore ke funeral gore ke ditlhobolo ke mmotša moga tša malome e feletše kae moga tša malome a re wana ke ba botšišitše ba phega ka re bjale nna ke tlo fetša ka goreng gare ge ke tsena mo familing ga ke sa bonala bjale ka motho mo kaone ke ge ke tlo dula ke ngwaga 2022 last year 2023 o fela ka moka ke letetše gore ke tlo bitšiwa ka se bitšiwa jale gone jale ge ke le mo lelokong ke dirang ke tsena go bona ga ke sa lebelela bjale ka mathomong that is why ke tlile mo lehono ke tlo go kgopela thušo o kgopela thušo yang ke kgopela thušo ya gore go bonagale gore tabe e tswa kae e ya kae go se nna ke fetogile motho mobe mo familing ba re o tlo bolaya mang moga tša malome o ke nang le yena ka mogašong ke bare ke founetše ke mmangwane wa ka a mpotsa gore ngwana mmamogolo o mmoditše ka mokgolo and then ngwana mmamogolo go mmotšiša goreng ngwana mmamogolo nna a senke ke mmotšiše o botšišitše ke moga tša malome wena wa o sa botšiše ngwana mmamogolo go ka re tabe e mabapi le wena a senke ke ba le maatla go mmotšiša Se- ka re mmangwane o ile a re o tla e kgalema sese mmangwana go wa go founela o go latofatša goba o go botša gore taba ye o nyakang go e dira ke mpe ya gore wena o nyake go bolaya moga tša malomago ge o mmotšiša gore na o kwele mang o re ke kwele ngwana mmamogolo why o sa botšiše ngwana mmamogolo wa go wena gore mara se senkane o ne o thoma tabe kakakakakana wana ke hlokile maatla go mmotšiša ka moga tša malome ka re wena nko mmotšiše le re beeng fase
then re kgone go botsišana mahlong ka ra go thuši ke naganne gore ke tlo mmotšiša go phega ka gore re family re ntho e tee re o dula fase re bele re bonane ka mahlong re kgalemaneng ka mahlong gore go dira so go mogatša malome e fitlhile jwang o boditše ke nna mmangwana go o boditše wena wa ya go mogatša malome wa ya go botša mogatša malome sebakeng sa gore o thome ka go botšiša o lapele gore nkane o bolela tabe kakakaka a senke ke mmotšiša fela nna se semara re tlo go thuša jwang ka baka la gore nkebe o re gore na o re ke founetše ngwana mmamogolo a gana ka tšea mmane ka mmea mo mmane a fetola so se a fetola so and then mogatša malome gape mogatša wena o ile go mogatša malome ka poso and then e bonagala o kare gore o kitimele go mogatša malome o bo o leka go defenda gore ge e fitlha go yena e bane wena o šetse o fetile because go jale ngwana mmamogolo wa go ke seseago a ke nagane gore go be go ka ba boima kudu-kudu gore o ka palela ko go butša ngwana mmamogolo wa gore nankane ke kwa mmangwane a bolela so mara sebakeng sa gore o hlokile bohlale ba go botšiša ngwana mmamogolo mara wa ba le bohlale ba go kitimela kua go mogatša malome gore mogatša malome gape ke kwa ba re nna ke re ke nyaka go bolaya mara o paletše ko go e thoma gona kua e tswang gona no ke lemogile gore mogatša malome ba tla re bja fase fela ka ge mogatša malome a botšišitše mmangwane taba mo ke nyane malome kakao then wa tsa rena bothata ba ka ke eng prof sesi o be a sa swanela go ya go mmangwane ba sa swanela go ya go mogatša malome because mogatša malome ke yena a swantše polelo e reng o nyaka o bolaya ke sesi then sesi sebakeng sa gore a šomiše yena mmangwane o a mo fileng tabe gore ngwana mmamogolo wa ge o re then before e tlo fitlha kua go mogatša malome ba be ba e boletše e le ba bararo e le sesi e le ngwana mmamogolo wa ge e le mmangwane wa tlileng ka yona before e ya kua go mmamogolo ga nyaka go berekiša mmangwane gore e be yena a ba bjang fase ba lokiše tabe gape mogatša malome a swabo batho ba mogatša malome o tlile ka kgomo mo go batho bake so bona ka bona be ba swantše ba dule fase e le ba bararo o a kgone go kry-a nnete ya taba gore ka nnete ngwana mmamogolo wa e a botša mmangwane gore yena o nyaka go bolaya mogatša malome and then sebakeng sa gore a nyake go berekiša mogatša malome gore a ba bee fase motho ba swantse ke ba le beile fase ke mmangwanago o ganne a re tabe e se ka be ya tswelela o nyaka gore go thuše ka taba e mmangwane a le gona motho a boletšeng ditaba tše a le gona a ke se gore a ka swara founu ka re ke traile go ba founela that's why ke botšiše ka rena gabotse wena o nyaka gore re go thuše ka eng ka gore tabe e tswelele gore e tswa kae nna ke tlhatsoge lebitso ba go boditše gore e tswa kae o paletse ko go ya a ka palela ke go ya ka a bitsiwa ba rile ba tlo mpitša re dule fase wa tseba wa ke re o paletse ko go ya sese o paletse ko go bolela le ngwana mmamogolo wa go o ba reng ke yena a boletseng tabe no ke hlokile maatla go bolela le yena ka ge ba ile ba re ba tlo re bitsa se family ka ipotsa gore o bonana mahlong ra fetolana e seng ka difounu cause o kgolele nna a kgauswi le nna so bokgolebe go sene gore o ka founa a se batho ba e leng gore re a kwana family a re kwane a gone gore o ka bitsa motho a tla tsa diswa ke tlile mo kakapa nna ke nagana gore taba ya mama gore re ilokiše o dula gole mang o ra ngwana mmamogolo o dula o Jimmy's wa tseba mroka ne a ke nyake re no thoma ka go founela motho wa tseba re go diagalang moki batho baki mogatša malome taba lena manoka re ke a gopela ke ya lengwalo mogatša malome ke mosadi ya bobedi wa malome ke mosadi ya bobedi and then wa mathomo kae ba ile ba tlogelana le malome and then a nyala o wa tsa ke gopola eng ka kapane a re biele taba bona la bone re ye go bolela le ngwana wa ore ke ngwana wa mmamogolo se ke rano founela motho gone jwale ebile ra be re šetse re bolela le yena gone jwale and then taba ga go gaetšedi re tle re ilokiše ngwana mmamogolo a tseba gore le kgolle re tlo mo tsentšha moyeng akere so wena ga botse o no nyaka a tlatsetše gore wena o ka se bolaye motho go bataba tšeo di boletšwe
gore a bolele nnete ya e tsebang moga tša malome a bolele nnete ye e leng gore o ile ga a botšiša mmangwane ile go mogadi wa ga mmotša sona sa se kweleng go ngwana a o isageleng. Okay, a re beele labone malome ka kapa re ye go dira dinyakišišo then re tle re boe re feletše gobane go ntšwa le kgaetšedi re ka se sware taba ka lehlakore le le tee ya kere wa ikwešiša wa ekwa mmamogolo wena wa tshepora ka go bolaya o mmamogolo a ke tsebe ke fetola ke reng ke tlabile batho ba lentšwe le bohloko le ke tlo go bolaya o sa tsebe gore bothata ba ka kokeng no a re nyake motho a boletšeng taba tše o go boditše o ne bohlatse ba gore o go boditše nna ke boditša ke ngwana ya tmola ngwana wa mboditše ka tle ka botswa ke mangwana ka ka mogadi baka re nyaka mogadibo re nyaka le ngwana wa mmangwane mo a re nyake go bolela taba ya bare go sa boale ba babedi ba re be le bolela ka rena le re re tle re thome go seka taba tša go phopotha ditaba o nkwešiša kgaetšedi yaka o re fa dinomoro tša ngwana mmangwane le tša o a leng o mongwe o ka yena o mama a bolelang ka yena mmangwane Pitori re tlo nyaka mmangwane re tlo nyaka le ngwana mmangwane ra bona gore taba lena re etšea re ya kae ka yona akere a ke tsebe gore o e kwa boang malome ka kapa wa tseba nna profo taba kgaetšedi ya ka ke ikwešiše le that's why ke re a re fe nako nke re tsentšhe bakgekolo ba le ba babedi ba bana ba le ba le ba babedi ba le ba bana ba le ba go dirana a wa ba laela gore ba iše ba bangwe o ka re ba gona šiba le basalogona basalogona ya šiba bona ebile o ka matsene magagešo lena le re emeleng mo la kere ya re tlo nyaka difounu taba lena re iša le morago tsotlhe tšeo di tlhokago o tlo di hwetša fa FM tobetsang dilo tša makgowa ka mowe batho ba be televisioneng tobetsang dilo tša makgowa magagešo nkore ke thome ka mmagorena ka mo ka baka la gore ke yena ke kweleng a re
a kwane le bona batho ba wola o ile a ke tsebe gore ke re a kwana go ba ga re kwane wo mmago lekgarebe le phailwe go thetho a re ga ke kwane le bona mmago rena batametša microphone mo wena o kgone go kwagala ga botse ge bolela o gogenyana o taramologenyana o tle mo wena matameletseng ona aga ya all right mmago rena o ile ge o botsišwa ka go kwana aga lena le mmago rena ka fale wa bolela gore wena ga o kwane le bona nke o re hlalosetše gore na ke ka baka lang o sa kwane le bona thobela ba pitšentše kgolo le ntate moremi le ntate kakapa bothata ko gore na le mmeo kwe la mato ne re kwana ke sa fihla molako ge re ke fihla moko ke fihletše ke adima hamola ka gagage tšatši le leng ka re ke feta ke re ke a mo dumediša mmeo a nhomolela a homola re tu ka re ke a mo dumediša a homola a thomoga tlo ba le ngwane mongwe a usaka o kgoga nyaope ka re ke le mmerekong ka kry le gore tšhomi ya mmeo ba ile ba tsenelela ngwana ba tsena ka gare ga lapa laka nna ke se gona ke le mmerekong ba tulela ngwana ka mo gare ga lapa le gona ge ntaba ntše eya e nyakišišwa ngwana okwe o tielwa nto e seng gona go fetša mo bo mmeo a thoma gore ngwane la ka ya police station a o swariša tšhomi ya mmeo wa thasišitše ngwana gage a o swariša ngaka ya ngwana gage o ema pele mamaganyane ngwana wa mmeo ko ola ke tokwa ga botse mare ka bo sa tekwe ga botse okay ya ngwana mmeo ke ola wa lesogana re ipileng ola wa gago oo tšwela pele a fetša mo yana ngake ngwana a usaka a tsamaya a o ba bulela case ba ba swara ngaka ya ngwana mmeo ba ba swara ba ya tronkong ra tsenela ke message ya gore wa ba swero le ge ba ya khoto ba re dirile ra tsenela ke message ya gore ba ya khoto after mowe mmeo jwale batlo ba ga bangapa mogofe le yena ngaka ya ngwana gage go ngapia mogofe ba feta pele ga motsaka ba ntiela diskempe ka re nna dilo tša mohuto ga ke di kgone bokaone ke sepele ke tšwago ke no homola e le mmeo a tsamaya le ngaka ya ngwana gage ba ntiela diskempe nna ka tekgomolela ka gore nna furugo ke a tetsogela ke tekela mmerekong ke dirang mo ba mponang gona ba ntshega o kare ke motho ya tinyetšeng motho a so ka re ba botse ka re wa tserekeng ke sokotše maraka a soko ra re letlhe le bapale ka godimo ga ka le tlo bapala ka bophelo baka sentse yona nako e nna le mmeo a re boledišana le tšona nako dilo tša ngwana ka di diragala ne re sa boledišane o gabotse ba lapa le a se mathomo ba le direla bošaedi a se mathomo o molato wa mathomo wa bona ba iteile ngwana ka mola ba tsene ka kgatia mmeo ke ngaka nkere o teile ngwana a usaka ka molamo wa motse o tsene ka molamo wa motse ka motseng waka a o tia ngwano ka gare ga lapa laka ka molama motse ba re o dirileng ngwano ba re o utswitše masenke ntabentše šadiwa morago e dirwang a se yena a utswa masenkao o tietšwe mahala ka gare ga lapa laka nna ke le mmerekong dilo tše ka moka di direga nna ke se gona ke le mmerekong alright mama le tsebang ka taba e mama e bolelang thobela batheletše le tate ka kapa le malome moremi rena re no re ge di sa le furu go rakwa go lana kana mmeo a re o timeletše ke masenke go fihlile mo ile gore ge ba mmotšiša ka kwa ka nna be re šalela morago ba re o dumetše then ga fihla ka jarateng o thomo change statement go rawa masenka ga se ona ene le ge go bethwa ngwano nna ke be ke se gona gausu ke a boifa nna bophelong jwaka so morago ga ditiragalo tšeo le ge go iwa maphodiseng ba dire bang a ke tsebe ge e le gore nna ke ile ka feta mona motseng wa mosadi o ka fitla ka bolela mo ile gore ke mo tirela diskempe awa
nna ke tsege ke tlo mo hlalosetša ga re nna ke a go dumediša gago ka re mo go yena ka re nna gantse problem yaka ke ne bothata ba ditsebe mo e le gore nna nka se gomolele motho ke dutla kgole le gae mo e le gore ke tlo palela ke gore ge ke ne le bothata ke seke ka kry-a mothuša so letšatši le nna go tlo hlaga mathata ke tsamaile kaya ka gare go lapa la gage ke ne le kgaitsedi tša ka tše pedi le morwa ke o mogolo o la be re ne le yena gomme e le nna wa bofo gomme gore ro bolela le mme gore gane ke kwa taba go riega ka mogogane go direga bang mme o itse ga ntšhalentse go nna re mpota gore le nto e ntshelekišang ya go fita ko re tsamaya le motho moso mola ngwana ga go a dirile so ka re aowa a ke re rena bole re bolela tše ga re boleletša motho mongwe ya be le gona mo e le gore a go bose ene le tsone tše tša gore discampe gwa ntlhomane ka goreng a ke gole le yena mme o ge le ka mo founela a ke dilo tše ke gore di a motlaba mara ba rereša ba re le iteile ngwana ka molamo nna ke kgolo gore nna ke teile ngwane o ka molamo mme o yena ba o swere ande ge go le mphakathi nna ke emetse kua gole a sento e swantse gore e be involve ka letšatši le ke moretse ka re mmena go wena o ka re o sola gore ke ne le mmeola gore gore ka mantso a mangwana o nyako nkgethela ke le mosadi o moka gore ke seke ka sepela le mang ke sepele le mang tswala ga o kgonege nna taba motho ene ge ntate moremi kwa kwatelana le ntate ka kapa nka se palele ke go dumediša ntate ka kapa ka baka la gore wene ga o kwane le ntate ka kapa ae so nna ke ka mokgwa gore ge ke bona motho monomonomo ke a mo dumediša motho monomonomo kwa gešo eselong e le maakelwane so taba ya ngwana wa go iteiwa o ka yena ngwana wa ileng a iteiwa ngwana wa ka gone jwale o phela mola mmolo go ka mo mmolo gona mola mmolo ke ngwana o isa ka mma go hlokofetse ngwana la go godisitše ke nna o kgoganya ope so lena ga le tshwenye ka go le utswetša ka gae a wana ka gae gona wa utswa ke and then ntwe e dirang gore o nagane gore ka ntle ga a utswe keng a wanna ga ke re ka ntle ga a utswe aowa tša gore ka ntle a utswe ebile a ke le bolelele ka gae wa utswa ka ntle nako nna ke re ne ke sona ne ke le mmerekong nna ke ile ge ke boa ka mogwetšele gore rwele o išitšwe sepetlele ka moswana gona ke tlo botšiša aowa masenge ba bona masenka a ka mo morago ke na le masenke ka mo morago a ke a re šileng a pakilwe mola ba mo tiela wona masenka le aka ba re ke a bona ga a fihla ena mosadi o lateile ngwano ba lebelela masenka le lemphakadi ba hwetše le gore masenka a se ona and then go a bulwa molato wa petho ngwane o tšo o bula molato wa petho le gore o feletše kae le gone jale a re tsebe o direga go swana le ona o gore go feletše kae a re tsebe so wena mmago rena le mmago lesogana le le latofatšwago ka go phaya ngwana gago ka thetho le ngaka ye a thwasang go yona ga o kwane le bona ga le kwane a sentse yona nako ba tia ngwana ka molama motse a tsena ka molama wa motse ka lapeng laka ba tia ngwana ka molama motse ka lapeng laka moloma ka ba o tsebe and then taba tše tša dithobalano tše tša dikato tša ding di tla e le gore lena le manaba tsona di tla e le gore rena re manaba nna le mmeo le mo yena ngakela ngwana gage ka re ba nteletše ke sa fihla ba tsena ka lapeng la ka ke se gona ka melama bona ya metse go ntso lelapa la ka lehlakahlakana ke tsebe gore go diregang ka gare ga lapa laka a senke ba e tla go kgopela tshwarelo yena mme wa ngaka a sanka le mme a senka awa nna gape sa mathomo ke kgopelo botšiša nna ga sanke ka tsena ka gare ga taba tšeo tša mohutong a ke gole ke ile ka tsena ka gare ga taba tša mohuto gore ke tle ke tsene taba tša gore masenka o e se yaka nto e se yaka e timetše gomme nna ke be involve le gore ke tle ke kgone gore ke beye molato nnete mme e no ba le gore ge e le gore o ne le bothata ka ge ke ne le mmeola ke nto e le gone jale go neng le tlhorišo magareng ga ngwanola bana ba lebe ba ratana tswale le kgone ke nyoko kuša bohloko ka baka la gore ke sepela le motho e le gore yena ga a nyake that's why ke le gone tswale mo radiong ke a botse gore a na go sa kwane le ntate ka kapa ke swante gore ke go kwatele le wene tate moremi ke se ka go bolediša gore ntate malefo ke se ke ka mmolediša mma go rena lena mama le ka hlatsela buang gore bana ba lebe ba ratana nako e a tlo ba ya shoprite e be a romile ke nna yo ya go a butaga then ga ba re ba feta mo strateng se ba ya kua ngwana o la ba bitse ba lena bile ke a hlola ke nagana gore ba tšhaba o monnyano wa bo mošimanyana wa beng a sepela lena ba tlo mo founela e be e le morongwanyana wa bona
ke mo kileng ka bona gore batho ba ratana ka baka ke no hlola ka teng ka bona le gore ngwanyeno la o eme mo la o tateditse ka re ke dilo tša bana ka tipoelela ka ngakong a re gole le bona. And then wena mo go taba ya go itia motho ka molamo nako ba itia motho ka molamo bo le gona be ke le gona marereme ka kwa ntle ga gate o ba tsene ke yena chomi wa ngaka ke yena mongake le ba bang ke be le mphakati gabotse gabotse wena ke nyaka go ikwisha gabotse o hwela taba ya gore mosadi ya ngaka o bile involve tabeng ya go itia ngwana ka molamo wa motse and then wena wa tle wa sepela le yena ga bentse ke sepela le yena le gale and then jalo go ba go fetse o diragala dilo tsewe a go ke re le nako nna ke re ke o boledišana jwa le yena jwa le ka motswadi gore ke kwa ba re ngwana o dirile taba mokutong a re mo go nna ra sa go ntena le mathomo le mafelelo gore ke tsamaya le mosadi o ene ga ne go kwa semedi le gane a rela wena a rela nna ke ne le boakgaitsedi tša ka tšepedi bana ba papa e le morwa ke le nna re le fo gore re tle re bolela ga botse jwa le ka batswa something mma go rena ngwana ga go iteile ke mang ka molamo ngwana ka go ga ba mutia ka molamo nna ne ke se gona la nkwa ke re dilo tše ka moka tše di direga ka lapeng la ka di direga ka gare ga lapa la ka nna ke se gona ba go hlaloseditše ke ba nhlaloseditše ba go botša gore ngwana ga go o iteile ke mang ka molamo le yena ngwana o kgo ga a boa sepetlele ba mo tlišitše tšona nako tšene e le gona a boa sepetlele mma go rena potšišwa ka e re o teile ke yena ngake and then wo o tsene mogekolo o tsene jwa mo ne ba le ka gare ga jarataka na le ka gare ga jarataka mogekolo and then e le yena le ngake o fela go ba ne le ba bantši mare ba ba teileng le ba teileng ngwanaka ke ba bararo ba swerwe ba le ba bararo mme ke bile o mongwe ba bethileng ngwana yena o ne a le ka jarateng yaka mma go rena ke nyaka go kwiša gabotse batho mme o mo go batho ba ba teileng ngwana gago a be a swarwa ke o mongwe wa bona yena a ke tsena ba mmala mo di go tieng ngwaneng wena ga botse go nujwale o go kwatišitše ka baka la gore o be a tsene ka ga gago o tsene ka gago e be e le mathomo a tsena ka ga gago ne le mathomo be e le mathomo then ge le re pele ga fa o ka re le kwana le boledišana le be le no be le kwana fela ka go dumedišana jwale ka bagišane le sa tsenelane le be le sa tsenelane and then go njwale wena mma go rena batho ba e leng gore ba be ba tsene ka lapeng la gago ka moka ga bona o ba hloile ga o ba bolediša go njwale o ba kwatetše awa ke a ba bolediša o mongwe ke yena ntato na le mo ko radiong a reng yena o kwana le rena re le di-family ka moka a sa kwane re le family tše peditše a sa kwane le rena a kwana le yona family e wane nna a se ka mpala mo a re o kwana and then go njwale ge o re go ne le ba o kwanang le bona mara ba be ba le gona ka jarateng ya gago nkane o sa kwane le bona ka moka kapa o sa ba tlhoe ka moka awa gape ba bang ke ra ba ntirele diskempe nna ke a lla ka mo ba feta le mokgotsa gage ba ntirela diskempe o gabotse wena o kweša bohloko a o kweše bohloko ke taba ya batho ba ba beng ba le ka jarateng kapa ba iteile ngwana gago o kweša bohloko ke dipolelo tše ba di bolang ka ba feta ga gago a ba feta gaka ebile yena bile mokgotsa go tloga no ema mo gating o mmone gore motho fele o go ntlhotlha gore nna ke bolele jwale nna ke no homola jwale ke magabobe ke ntwa bobedi jwale ka gare ga lapa laka o kwa ngaka ye e le yona e bolelang goba le yena wa mo kwa gantšha ngake ya bolela a fetse o bolela wa sega ba wa sega jwale nna ke direng ke file jwa moyeng wa e ke sa re ke lebeletše tše go tsoga tšona tše tša bana baka tša ngwanaka ka gare ga baagišane ba gago ba i-10 kapa badudi ba ka mo ba i-10 o ka be o kwana le ba bakae ba babedi ba bararo nna ke kwana le ba ba leng mo gausu le nna so the rest a o kwane le bona a wa nke re ba gole re no ba dumelang ke feta a ke sware le bona ditaba ge go ne le mahu kgona go ya wa thušana le bona a sanke go ba mahu nna ke le gona okay mama a se gale ke tlile ka mo mama kore lebaka le legolo la gore le go kwatiše ke gore mama o ngwana ga go dirile tiragalo ye ebile a ba boa ya go thwasa kua ngakeng ela e iteile ngwana ka molamo ge nkebe mama o a tla nnoši ka kua gae a tla bolela sa kwane le ngaka ela bo tlo ba swarela nna nka se ba swarele ka re nte le yona isang le gone jwa le sa ndutše mo pelong yaka ke rela ela ya mathomo ya molamo a ke re yena o re ga a iša ngwana letsogo bothata o tsene ka gare ga lapa bo ka moswarela moo a le yena nne nka se moswarelang ke re ne le mphakathi ne le group
ke mo a ke re ba botsišitseng gore ba bang ba ba le gona mo mphakathing ka mokana ga bona o ka kgona ba swarela na go ba bona wa kwana le bona na ke a kwana le bona ka mokgwa gore ba kgonne o tla bona lankere nto e diragetse nna ke le mmerekong gore ke ba swarele ke ba bolediše ba kgonne o tla ge ke tšhaiša ba tla ka lapeng laka ba re mmago mokete ka mo lapeng o šadile go direga so le so le so le so ka re aowa ke a leboga lena basadi ba modimo le kgonne o tlang ka re nna ne ke segonane ke le mmerekong ga ke tsebe selo le bontšha gore lena le na le botho godimo ga se le se dirileng before ke robala ba tlile ba tlompotša dilo tše ka moka ke le ka mo bona mola le gale mme o thomile o tla gone jwa le ga a tlotliša taba gore o kwa ka ngwana gore bana ba ratana ngwana ba swarišana a sanke a tla ka tabe ya ngwana wa ka sanke a tla le tšhomi ya gage no le rile bošaedi mama wa e be le sae tate moremi ebile le ge tiragalo e fela ke be ke setšhetše ke sepetse ke ile molong ke nagana ge be ke tsamaya le mosadi mongwe a ile o tšea tšhelete go mahirile motho a sentse rata mo patele e feditše rena re tswile re sepetse mola tiragalo e se ba fela re e tlogela e le gare ka baka la gore go ile go ba le ba bangwe ba bagolo ba ntsheng ba re ge motho a dirile molato re ra le kgopela batho ba tristeng gore at least re yang gore le hwetša motho ka merwalo then le bitše maphodisa gore ba kgone gore ba direng ba mo sware and motho ga a dira thato ya gage ka nto e leng ya gage o ka se mo gapeletše nna ka bona gore ga ba kwešiše mohlomong ka mogolang tate gore nna rate sepelela le mmeo la re mphegeletse ko ntšha tšhelete gomme ke tle ke patele moagi le ge e fela ke tsebo re fedile boang then la bobedi mama ge ngwana ba re o katile ngwana ka mola a senke wa e thwala wa ya ka lapeng la mmeo ke a tswa a utlwe ke re ke a tswa le kgaitsedi tšaka ka ga e le gore ngwana o ke founetse ke bona ba le kua nna ke sa tsebe selomo ka kwa ka magana go bošo ba re gome ngwana šo o re ke a tšhaba gome o re o rile molato ke latela ngwana ola gore ke ko gore molato o kwa kae ge a thomo fetse mpotša ke ra bo mo motseng o mosase ke a ba tseba ka baka la gore le ga ba thomo o tlo aga mola ke bona batsobe ba rate gore ba adime melamo di a mola go nna a botiwe e reng re o kwa gore ngwana bothata ka ba dirileng le be le kwana mama le berekišana o kgopela dilo ga gabo bona ke ile ga tee ke sa fihla mola motseng ole ke tsene lona tšatši le ke tlo kokotela mokhukhu wa ka ke tsene mo ka re mo ne gausi mokwe metseng ya mogausi ne go sena batho jwale ba buti ba re ba nyako sepela ka ra were ke mola ke bona go butši mola ko kgopela ga moleng o le thušaneng ka pela ke loto la ke sa le ke le ripa lona tšatši le ko adimang ga mola a sanka mpona ka mola ga gage sa le lona tšatši leo okay and then nna mama ke kgopela go botšiša mo taba ya bana ba mme ola gore bana be ba ratana wena o tseba buang mama nna ke tsebe selo wena o tsebe selo batswadi baka ntwa ya lena ntle le bana ba e bontšha e tswa kgole ene go ra gore mama wa mo kwa mama ka mokgwa bolelang a re le mmethela diskempe a go nyakege ka mokgoweng ntate moremi ke ne bana ba bagolo ke kgolo re nka direla mosadi o mongwe diskempe ke tseba gore le nna ke belego mo lefaseng and ke ne le bana ba bašimanyana mo e le gore ka mosogo e ka ba wa ka ngwana ke tlo dira boang baiphiša a ke kgole ebile a ke nnagane ke ile ka feta mola re ya tsona tše tša bo diskempe le yena ngaka yeo le ge le ka mo founela e tla motlabataba gore nna le yena re ile ra feta mola nna ka sega e le ge a bababo a bolela dilo tšeo wa emiša letsogo mama shu ke kgopela o botšiša mama tšatši lela ngwana wa gago a fetšo dira so yena mmeo wa lena wa ngaka wo ala ema mola le ntšhupa ka menwana so le eme kwa kgoneng o khapa yena mmeo ga gage ka strateng sela sa mmeo la ka kwa thokwela la ema ebile mmeo la ntšhupa ka monwana re motho o itira mokreki e se mokreki a sanke la le bolela ntšuleo a ke le tsebe wa bo a sega wena wa sega o eme o gape a re gole le gole bathong ba modimo a re yena ngaki a bona re motho a se mokreki wo ka gomme ka mo o fedile ka ditshego wa sega nka se bolele nto ke sa e tsebeng mara mmeng ka gore nka no sega nto e le gore a ke ikwešiše ankere mare ke se kwele sene le se bolela ke bona gore o segile mma o segile nna ke gopela gore le foune le ngaka gone jwale ngaka re tlo bua ka la bobedi go sasa re a tsamaya re ya go checka gore di-statement tša bana ba le di tsamaile jwang ko police station la bobedi ge re bua mo re tlo buela bathieletši babogedi le feedback ye e kwagalang and then ke nna se se nkušang bohloko ke gore le baagelwane and o mongwe wa lena o tlo sahlela ke batho
le tlo go batjana ka bolena go bana ga le kwane ene bana ke bana ba sa tlo rielana diphoso bana ba lena ba sa tlo tsena ka gare ga melato e mentšhi ya ditronko ka gore ga le kwane ene bana ba kgona gore batswadi ba sa kwane bana ba feleletse le gore bona ba kwana bobedi ga bona ba rietse ba di dirang le sa tlo tsena ka gare ga mathata go swana le ona ke sa go tseneng ka ganong ke gopola letšatši le leng go direganso e le yona tabe ya molama motseo wa molama gage wa motse a tseneng ka gage ke ile ka lata ba bagolo ba ba re swere gona mo ka mo diteneng ka ba botša ka re gape ke nto a e ntshware gabotse motho a tsena ka molama motse ka motseng wa ka a tiela motho banrela ba re tla ro go nyakela re tla ka kgošing re go botšišetša tabe ka kgošing a sanke ba mpušetša feedback le bona gore ka kgošing ba ile ba reng go diregang ke re ke nyako iša tabe ya molama motse o tlo tsena ka gare ga motsaka o tlo tie ngwana ka gare ga motsaka o paletše keng gore a mo tia ka ona ke re ba mogogile tseleng nke ba mo tietse tseleng a ye gore ba tsene ka molama motse ka gare ga jarataka bona baswari ba rena ba mo e sa le ba re tlo ya kgošing ba re ba tlo nyake ba tlo ya kgošing ke kopana le kgoši ke mmotse ka tabe ya molama motse tsamang e tsena metseng le metse e tia batho ka mogare le gone jwa le swana le yona ya maphodisa le di-case tše di ke sa tsebeng gore di fela jwang go direga jwang ba kgoši le bona a senke ba etla go botša gore go berekegile jwang go ba kgoši ntate moremi ne go swanetse gore bona ba le ba re swereng ba gona ba bagolo mo gorena mo diteneng ne le bona swanetse gore ba tle go nna ba tle ba mpotse gore kgošing re a tswa ba re boditše so le so le so since yona nako e ke thomo o bolela le bona ba ntšha le mantšu ya gore nna mo re tswang gona re rakilwe le mokgotsa gage le bona ba bang ba mphakathi ba re rena mo re tswang gona re rakilwe ke kwa o bolela taba gore ba le ba iteile ngwana ka molamo ba ile ba swariwa ba bararo ba sa swere ba buile le molato wa gona re tsebe re o feletše kae ke yana mme wa gona ngaka le ntate mongwe ba babedi bontate ba babedi le mme o moane ke bona ne ba swere ntate ba bona bontate ba babedi ba swereng le mmeo ba tlile ka gare ga lapa laka ka ba fa ditulo ra dula fase ba nrela ba re mama nna gabotse mola re gogilwe wa kwa re gogilwe nna nto ne re sa ikemišetša go e dira ka gore mosadi ola o re retša re tia nke re ola o mongwe ntate ne ba re ge ba thoma ba mmitša ka leina ba re tia ka gore ke hlo ke mmona ba tia batho ka ba ile go taiwa ntate mong ka mola ba mmitša ka leina ba ra wena o na le maatla wena tia a re jwala o tlile ka gare ga lapa la ka a kgopela ditshwarelo ke moswaretše bothata ke mme wa ngaka and then wo o hwela gore ge o la go gogela diskempe na wa sega mama le hwela go sega tlogelang go sega ene tate ka ke gole re ka mogo ene mantšwa ntate morimo a bolelang a gore ka moso ke tlo sahlelwa ka mola gare go lapa ke a ntšhitše mo pele ga kare ka nako ngwe ke ne go dula ke ne ke noši ngwane o le ena a le mmo o ne go sepela e se a buswa jwale ge ke sahletswe mola e le gore bana bao ke bona ba swantse gore ba tle ba nthuše ka mola gare ga lapa ya ba bona ba tle go tle ba tlatsela bana ba ka gorawa nna re kole mogekolo ga a tlaba mogotši gomme ra kgone gore re fitlhe ka mola re mo thuše mme taba ntwa ga e right tsona tše tša go sega le dilomamang le dilomamang ba ka tla mo a ke tsebeng a ke motho le go sega motho no mara wa e bona gore mama e nyaka gore ka nako ngwe nko o dule fase mmeo ke moagelwana ga go moetele go ne dilo tše dintšhi tše di mo kgopišang and se ke se bonang mmeo o ne le bothata ka moagelwane wa gage wa ngaka a ke re mama o ne bothata le ena ke na le bothata le mmeo ka go tsena ka molamo ka motseng wa ka wa molamo a motse ka gare ga motsaka o teletše motsaka taba ya lena a ke re go sasa re tlo ya go bona di-statement tša bana then ka labobedi a ke re tlo boa le di-feedback re le botse gore re kry-ile di swana goba di sa swane and then o nyaka re tle le mme wa ngaka le ka no tla le ena o go tshwentše ka taba go tsena ka molamo fela goba ke tše ntšhi tša go tshwenyang ka tsone ke tše ntšhi le mo ke kopanang le bona ke sontaga go feta ke kopane le bona ba e tswa kerekeng re le mo makuleng ke ile ge ke feta yena mme o la ngaka a bolela wa ga mme o la bolela o a sega ebile ke fela ke tepotsa ke re go ra gore ka gore mme o ile ampotsa gore wena mama go nua le o tsa gore ke taba go re o nkgatelela ka a wa sega go botse ka no sega wa tsa re ke mama sega nke re ke ka go dirang
ke ntho e dirang mehle ke re ba bagolo and gone jwale re thaeditse ke khutlo tse nne a di na taba di ka no re jwale pero sontse re nna le wena re boledišana gabotse ntho ya gore mme ola ke no dula ke šika-šika le ena ra ituri ke palela ke mabaka mang gomme mo e le gore ke palela ke gore nna ke no dula ke šalane yena morago gore yena ga bolaya nna ke wa sega le gone jwale wa dipontšha re vele wa sega o tswele pele ka go sega ga gago no moswarele mama ka la bobedi re tlo tla le mme o la kere a ke rate baagelwane ba elwa bana ba lena ba tlo wela ke mathata ngwana wa moagelwana molebeletši bana ba lena ba tlo ba ka gare ga mathata a mantši ba hloka maele gobane baagelwane ge o mongwe wa ngwana moagelwane a e ba le bothata le a segana a se yona nte o batswadi baka ke a le kgopela taba mokhuto ke kgopela le e tlogele mama taba baagelwane ba gago santše re dule fase re bolela le bona ene le ba mošate ba tla re botša gore why ba be ba dutše ka taba ye ba sa e tšwetše pele gobane mo go wena e sa le lebane e sa le sekgopi se segolo too much so go sasa gone jwale ga ke na bophelo ka gare ga lapa laka ga ke na boroko ka gare ga lapa laka sentse go tsenang dilo tše tša bona tša melamo tšang gone jwale ebile o ka re go wes ya boroko mma gore na prof o tlo go thuša gore go be le boroko ka kua gae ge e ka ba motlho mongwe molamo wa motse go thokgetse ebile emanyana mma gore na le na le enga too much moroka ke kgopela re tswalle and then re boneng gore na la bobedi re tla re tswela pele le e feng jwang ka mabaka a mafeng a ke leboge malome ka kapa a ke netefaletše ba thieletše gore ka la bobedi re sa boa ba e bona ke lešita phiri re tlo boa ka ditaba tše di feletšeng ka mola dikgokaganyong tša leago nxa yeng ge e le gore le bone o ka re magagešo be re gatelela balli ba rena be re sa ba gatelele be re nyaka nnete re tlo boa le ditaba ka moka tše di feletšeng tše di neng le bohlatse re tlo lefa reporto ka moka e feletšeng ka la bobedi mama re tlatla le yena le moagelwane difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 071 398 1508 071 398 1508 ke rata go tsebiša batho gore koša mokibelo di tlabe di bina mola matlerekeng koša tša ga moremi tše pedi di tlabe di bina mola matlerekeng ke bana ba ka moka ba go roša koša di le ba matlerekeng ene ke rata go tsebiša batho gore mokibelo furugu ke a bereka ke tlo tšhaiša ka 1 ke kgopela gore ba batlang batle furugu sontaga ke gona ngaka o tlo le thuša e tlang ke tla le thuša magagešo ke lebogile nako le mphileng yona batheeletši ba motse community radio station ke le ka dikgokaganyong tša leago malome ka kapa a ke go leboge batswadi baka ge re tloga mo gone jale a re ye go bolela tše dintšhi lena le a gae le lena le a gae then taba bana ba ro e bona go sasa kere